alena gurutta Kiai Abdurrahman Ambodalle, alena gurutta kali Belawa Kiai Abdul Malik, alena gurutta Kiai Abdul Muhid Yusuf kali Sidenreng, gurutta kali Pak Baja. Seakan-akan iro amalan nangga itawe maka iro amalan ero degaga dalelena, sehingga istilah napa kita we makopai maka dai amalan bid'ah ekega ero megega kunu sangi bid'ah doa bersama kotopura mas sempajang nasangi bid'ah. Jadi mega mak baca donge komai nasangi bid'ah, letek bola baru itai nabang nasangi bid'ah. Iya na istilah bid'ah napake tawe makoka untuk supaya ia rosalange si sele si pasalah. Nadena pangewat tawe Pak Bu nareko ya napakewe rewa iloko hukum na agama haram, wajib, makruh, sunnah, si bawa mubah. Ya kok lima dasar rewa dena pangewat tawe dena si salah. Jadi ya kongka aga tajamah nakada bid'ah tapodangi makada aga hukum nanya. Iya ko makadai harang tasuro ni sapai dalele kega dalele masurongangi ya tau larangi na sabari na harang kama kiro iya mitu ko makadai bid'ah apa capana ya tu bid'ah neraka kama kiro. Jadi nangga makadai nangga tau milau doa bersama pada mata rona pure mak bereselang masih kiri jolo tanya bid'ah yero angka mematoda lelena hak desa tapi tanya sempajang upapahagi kie tanya sempajang apa iya lo sempajangnya ibuka ina si bawai kata bere itu ina si bawai bere selang imonrina yero tanya sempajang tapi asana sikir masuk dalam kategori ibadah. Iya mikona jama ipu ima yolona bere selangnya salai apa okui sampajangnya na pertama yan namoi mondrina sampajange angka mematoda lelena tapi degaga hak desa nokilala sampajang. Jadi aku nggak tahu makada degaga sikiri narekopure mas sampaja tahu tahu makura baca ya tuh makura baca. Jadi iya namega pasalai najamai imangi makokoe jadi upasak ipu imang tapan nanungang iro nasaba okom itu onrona nawading to pada mangolo milau dolori buang Allah Ta'ala perlu upalampura cede bela maka dia rodo abar sama dua mematoje itu pendapat angka pendapat maka dah iya rodo abar sama si bawa milau doang tapi dia na pada ilau kata pada kau makan bersama pada yandri andreta itu tepakan jaki kare jolo. Jadi maka dia senge doa bersama si bawa milau doang tapi pada lea ilau pekko nilau na misal na pak gadu koiko pak darak ka iya dia tu na pada ilau pada angka nga iya pak galu koiko dia tu na pada ya rega maka cidi pak balu esa cidi pak galu ya pak galunge milai bosi pak balu esa milau aja na bosi pak dia na tarale sa na kumisilopoy jadi iya na okoni na nala dasar nah saya senge doa bersama si bawa milau dong pada yilawi kebutuhan tak padahal deh harona cocok sa dia na salah tapi iya lo hak desa dena iya miro bawang hak desa bahas itan tapak dongenge dena iya miro makanya tuh kue buka ikorange rata-rata ya tuh pak dongenge namanya capana Rabbana atina fid dunya hasanah Rabbana zolamna ampusana namanya capana berarti kami jamak
Nang kahadesa na ro nabita rampe makada iya ko ganna ipatapulo umma ko si pulupulong angka ko to salasi dinawali iya ko milaw dong itarima tu pak dongan na ya iya ko ganna ipatapulo jamaah na to mangilaw dong insyaallah kajamina pulo ko nabita iya to na tu pasabar ngampay nabita iya ko masampajat tomate tawe nilaw makada pak ganna ipatapulo jamaah 3 sab dengan 40 jamaah. Imam Asy-Syafi'i ukulalan na kita fikina makadai iya pana assa sampaja jumae nareko 40 jamaah mukim. Iya kecuali tu kampung de meto nagan na 40 tau de na marigaga. Iya ko ganna mi 40 tau ko tu kampung de betongan na orang mukim tau monro ko tu. Iya na ronalay standar 40. Walaupun matu ko pikir kama dupa-dupan. Iya na ro pasabarang jadi ya ti pu imang iya ro nak tajamaero angka tu dalelena angka kam ha pacara mapole tappa makada bida amanang iya tu isa neraka manang iya tu tasurumu jo mak baca-baca kada pegay-gamu kita mau baca apa iya ro gurutta de metona cede kita na baca si kampilo. Iya mana ha guru ta kali si denre tu kita na macan ne mematoko kamarana napa ni guru ta na pala de na tarobang ibo na ya kong katau makutana makre guru ta angka koro kita lamari nomor seko langga seko nomor seko halama seko tu law no muale mo buka mo itay na pala apa de na pari lamari kita na nareko de na pala itu yo po nana emak ko ini melibo madari lalo de nalak dapat buku na de panang kadibaca jadi ko ni he jadi ro tau pandri te dio lo malo masakka ibacana jadi de na mega mapasalah yo po miwita te emak ko ako manu ye napai sirupa na sang magala ni mapasalah emak ko mematiga je gore nasa guruta makade nang katauci di menay sang magala tu mapasalah apa yana de na pada ni sang salah ni yana tu ampai makada de baca-baca moki ye di parengkalinga mako masyarakat ye rota amal kange ke gana makada kutong kong katau makada de gada lelena tasurumai makut tanah tanah makada de miti de to pandita tariolo de na pada te mako ko marengkalinga carama ya tau pandita riolo makadami baca iye iya mu pigau na suruh ni rewa iya ro tau ipodange makoro dena mega kutanana dena kadang kamoga hak desa na kenri mon ro hak desa na asamoga hak desa na dena kana kutanangi anak mundri to menama ko kwa maka kutana yana kai podangi ta pamaka da semoga hak desa na kenri pole de to kana malamma sisan na ipodang de to na jami apa mega ni makoko apa makoti halino magampan ni yonroi mak guru HPW idi manibawa pacara mapuleke kami tita sehingga mereka paham on rotona madari dasarna agama iba si garu-garu on nak moro ko Facebook wa pangewa mapangewa ma ko Facebook nasaba napasalai nanggai akida padahal itu padila amal iya na masalah mako ko pak itu gamata pak tak bagi angka kajian Islam angka yasa kajian iman, angka yasa kajian ihsan. Iya ko kajian Islam berarti hukum-hukum. Barsanana hukum-hukumna lalan na sampajange, hukum-hukum dalam kaidah muamalah, tetap mapangewat ko. De nasi di pendapat apa puang Allah Ta'ala memato makada walizalika halakahum mako memato koro pancaji de masih dipaham. Ya maka dari puang Allah Ta'ala telok melo kak pasti dipahangi atakku wading wulle tapi deu melo puang Allah Ta'ala itu de melo ikut tumalele ngapahang maka dari puang Allah Ta'ala walizalika halakahum mako mimatokuri pancaji de masih dipahang jadi nang kata uci dimi paham na pake taunewa na puang Allah Ta'ala ya tu apa puang Allah Ta'ala mimato make lorangi de nasi dipahang makiro pikinanya walengi contoh supaya membahas-bahas saya tak paham angkai di oko
Ahlus Sunnah wal Jamaah ya nah dia makada apa tu ulama atau pandrita lopo ya curi pikin nah Imam Tasyafi, Imam Malik, Abu Hanifah, Ahmad bin Hambali iya napa atau pandrita tapi te pendapat nah iya ko Muhammadiyah tu dia nak kembang apa tapi cik dimi tu nasapai hak desa kami nama tak dae kami nana sama turusi atau pandrita napa nala cik di ya tiasa tarji makanya itu sampajanna Muhammadiyah mapa mulai kata berekna doa ibtitana carana rokok carana suju pada mana mapa mulai punggawana ko Jakarta tingkat pusat letu oko desa sirupa tu yo potu NU maka tega nalati Allahumma baik ni nalati Allahu akbar kabira maka ya nasaba magai apa memang to mashab dalam fikih yang miko Muhammadiyah nasapa yo lo ke hak desa kami nama tada ye na ronala cide ye na tia setarji wale ni contoh masalah mak dosa kangejen ne ang kecil di tau mato kan ang kasih di tau matoro boleh bulu topak bulu topak bulu arak ya korak pak bulu maka dai tahu arak badui asana Niro arak badui pole bulu elan sulok nabi tamakutana tomato maka dah iya garoko pura kak mak jenne ya Rasulullah takut lau karawai lama rupa terpaham oh iya anak mundrin kak pak dia paham nih takut lau karawai lama rupa nade nau pakai ngipalapi umelo mas sempajang mak jenne gak pemeng makin nabita aja nah nabita aja nah iya tuh muka rawai na pada mia itu udah cilimu kau niro rewa niro 20 asera asona angkat to makna 20 ruas asona puranan nak ya to matoy makutana we angka mana talu kalolo tau malolo ro lo okko nabita si tinro tudang nabita ko lari-larian na masigi natako angka tapalau makutana ya Rasulullah pada pakutanana iya ko pura kak mak jenne tako ukarawe kamaluak ku tanpa palapis umelo mas sempajang mak jenne gak pemang tappa makadamanya nabita jenne mana ko ha nah itu keren pada pakutanana tapi lihat jawabannya iya na arak badui we lai podangi maka dade marigaga berarti aja nemu jenne asam pajak mano iya kalau lo talwewe maka nabi tak jenne mana kok iya nana berbeda pendapat lo maka dai angkana tau pandrita maka dah iya rohat desa iyo nak pamulangi nasabak tau mato makutana yolo napa nak mudai mundri berarti terhapus nih had desa yolo we maka dai kok kuliah agama nasi mansuk lai susui ya undang-undang maka dia di amandemen betongan natanya nih ya ro berlaku angka undang-undang baru jadi hak desa baru dia nak berlaku ya roh jadi na berlaku maka dia nak muka rawai lama rupa dia mu pakai ngipalapi ko puro mak jenne batal ya jennemu ya na ro na pakai kana pakai ya roh maka dia Imam Malik jolo na deje nakadana ditabatal dia na ni pakai ya ro yolo na nabita matoro pawi yolo ya matop pawi mundri na de nakra nabita de na nipake ro hak desa yolo berarti hak desa berlaku dua-dua ite gere keadaan na paresse na sa iya pamulangi makutana tau mato iya kedua tau malolo berarti ako tau mato karawe kamaluan na de na marigaga apa wadi jaji tu mata minakakangi makira iya nih kau tahu malolo berarti angka syahwatna batali jenena berarti ya karawe kamaluang ngetannya iya rui karawana na batal iya nih kong kana pesu na batal tapahannya dua nih pendapat kayak kena batuk metola bapangewan itu kumakana salah itu kere kemudian angka tahu pandrita makare tidak makare mantas sapi ide desi pale nata susu ay yang kamu pakai kurangan nasaba itu tahu mata yang kalasan mata rutari na patak kelupa itu
makada kami hana bita batal nasa ngide na marigaga de to pagana si ba de ka sa din na jadi din nami de to paniri sa makada tanya to kay to pa balen na to pole mi bulu iya talu kalolo de na mungkin mabale talu na iya lang dipakai ya na riasat tarji melihat hadis mana yang paling kuat kita paham ya ide tu mak pangewa metu tu teba ko me mak pangewa pada ya tu sige se olina roane makun raye baine si bawa lakai ya ku imanta sapi inak batal ijenne namo baine aja takada baine kumo aide ya imanta sapi ya tu baine tanya muhrim tania taulem ni tapi ya punai tanya muhrim datu ko baine tanah semanta sapi apa ya sange mahram dua sarana haram dinikahi si bawa haram digauli nanya bainewe lain nikahi si balai gauli bertanya muhrim makanya tuh bainewe manuri mata sakit tuh hakku tamli asanna agak hak pakai hak pakai asanna tanya hak milik hak pakai nih tabahnya iya na tu na pagewangi tau pandrite ya kok kita enak malam masakah tapi taru jolo cede lau walengi kesimpulan apa ngewangan na ya si ba Aisyah maka dai Aisyah ina dena rusak jenne na lakaye ko sige say si bawa bainena apa angka nabita polei mak jenne na melolo mas sampajang na lepak bawi bainena dena nak jenne na lo mas sampajang Aisyah maka dai manta sapi agan na bau iya ko sarak na bau berarti kepala pi nah kan dia nagesai itu nih kere ina maraje wani mata sapi nasa de angka sihat desa na puba Aisyah maka de Aisyah angka nangka matinro ka si bawa nabita tanga banni ta ko pesak dinga aka kamarak na nabita macika tanga banni pesak dinga lau ka pesa inabita pak de lampu kapesa inabita lau sapa pak de ko sida peku macane ka masapuru lau rapi lau sapuru aja na nabita lau pananungi pala lima suju inabita bikine batal ijenne nalakaye nareko siges say makun raya bainena maka pajame mani masampaja nabita apa ukaramay maka day manta sapi masampaja ya nabita na suju mi dena yamanan na to suju masampaja itu dia tanda pangewangi itu ina maraja hewan dena iya na jadi aku ya na paha tepa de itu na pasala apa ni saya kada angka mema dalele na pake okay. Jadi iya miro pak disa ngamakwero perlu ipaha pak magi na dena to mapangewato pandrita dio lo dena si salah anak maya tu makukwa ustaz cede salek neraka magi je tu nangka nasaba makuramu pina baca iya haji biasa makwaro cede biasa lautan ngaro waktu kumakulia nayoli kalau macaramu kogo ada upasalamana no mana boleh macara mana karte apa nang kau stasi di milalan nola jadi makome mah jadi ini naro pacara mah jadi itu pak agama pada milona warunge pada lona warunge iya ro warunge angka nasubale angka watemanu angka kaju angka tempe ini mani bawa kega metala ya ko watte bale tala ya naro tandre tapi aja tapasale tau mandre tempe gitu. Jadi aku pendapat nih manta sapi nalate aja tapasale ko pendapat na Abu Hanifah na pake tahu yana tu ampai di oko NU maka tu ya rupa na ko masampajang mo Allahu akbar wah maya tu itu angka jadi angka to tu nabila nih itu dia pernah makanjak tato na Allahu akbar angka to ko bami maka de nakai padahal ya ko to melongi ta ko dalelewe maka dai Abu Hurairah Abu Hurairah Abdurrahman bin Sahar asanna ia mimpi yasang Abu Hurairah ambo na cokie na sabak mapangajian nabita nangka nak coki masuk 15 baju junah katuli jubana ra maloe
Kana coki mak benyo ko rumatinro. Mapangajangi nabi tamagi na tapalupa iro na coki masu tapanay tay tasel. Tapana jepu na pengi pe matama na para katani waktu. Maka dia nabi Abu Hurairah pada alasannya itu Abdurrahman bin Sahar. Tapi nabi maka dia Abu Hurairah menurut riwayat sejarah pura baca Abu Hurairah na tahu papir coki angka maka da pada tu 70 cokina. Angka to maka da 270 dia ni sagaro karake kena cocok yang jelasnya lebih 200 cokina dia to paga ka apa tahu bila pak 200 cokina dia to paga di oh iya iya naro Abu Hurairah itanya ko nabi tak kada mu pandre moga nasa upandre sah maka dia nabi teh ini pak guru iya ko takko mu buka pintumu ko elei pura ko masam paja subuh o elei ro mu buka pintun na tangak muro natako angka coki macuri ko pole monri napas nadapi pak buat tengah na palan na pintu kangka tu pintu palan na makoe istilahnya je rokatan yang ngena napas lep panguko tu tengah na de na taru masuk tapi na lepa jiriolana na susungyo kurupana cokiro koelei maka de na bitta illau dokko illau ko dalle nasaba ang kami tu malaikat pak bagi dale nak kuatu sipak na coki yero jadi ini naro na podato na bita tanya Abu Hurairah bawa ye di angkai coki ko bolata ye ko tabuka pintu tanang katako macio na lepa paso ko tangana lalam melo masu napa lepa na lepa jiriolo na napa na sapurura ngokurupana maka dia tomato tariolo ye ko majulu mate coki nah ya tu masuk ilauki dalle ilauki dalle diterima doang aku tuh biasa mungkin runtuh kah tapi biasa lai sempat midi ada pahala gina kali patu dah kowe itu iya naro napak guru ngaro tau pandri teriolo maka dah iya tuh apa iya tuh pintu pak bahaya tuh natet tu nabi tayon risandre do pintu si bawa palanna ya sange palang ya tu akan tanyangan na tu tahu-tahu rendringe tahu-tahu na ada nabat di yon risandre ya tu emang ke dalil runtu bolo kui kita ni Imam Sarnuji dalam kitab Ta'limu Ta'lim maka dia nang kata sandre o do pintu patapulo sona tu na cilakai alena marat di dale na pole patapulo sona yana tu nak kada tau matoi riolo pe mali ha ya ko makadai pe mali makada maja angka jana de nawat dituto sandre ko do pintu de to tu nawat dito makali cubu-cubu ko monrina do pintu apa angka to lasok ko tu ya serihil ahmar ya tu gi cela yana tu madari nakan na tes taro ya tu jadi ini makun reye komon rey macurita aja hata sandre ko pintu ya Pak Madaria tu ase mega tu kokiro kita ni Imam Sarnuji kok kita na imamu gasana kita na Hadratus Syekh Hashim Asy'ari dalam kitab Ta'limu Ta'lim Arwami ya ku Imam Sarnuji wita lebih 20 cilakai wita kegero nomor sidi sandre okodo pintu ibuka jendela ko pure asara gang ke mengeribi jadi aja tabiar kang jendela tak buka letu mengeribi ya napura sara katutu nih kemudian yang ketiga ya luluka wajujui pakewe matangangi pake wajujunya luluka ya si luluka kacamata ya luluka HP ya luluka pusa nakunrui dale itu patapulo sona tuh kemudian wajuju purai pake melo isasa ya lapal lulu alasata makadamisa sa ko bajay termasuk ya tuh angkat pakai jakka polo di matana nih pakai mau pama jakka ang ada dito ko boleh ka jakka polo ni sina itu tu kunri dale itu hadis Imam Sarnuji rampe hilalana kita na dalam kitab Ta'limu Ta'lim tau pandrita lupo haye na pango na tu nasa tomatay riolo pe mali maka raja mo jamin do na celakai ko tu aja mo sariwan nyo ko bolamu
Ia ko cita makoma sering aja mau sari pole lalang. Pole saliwang ilaw lalang apa mau pulung. Karo jadi care-carewe aja nadapi mangaribi deh mau pulung nih apa nonro itu jing. Aja mau pak bani saliwa bola. Iya nak bani saliwa bola selesai pe menapa mau pakai pak nonro itu jing. Okon itu nama dari yang kata mepet dia rona langsung mate. Ji pakaiannya tuh. Oke itu jadi nate manang makadani to mata riolo pe mali. Iyo po na monde na sangka mana siasa degada lelena pak dia nak kena baca. Kan he. Jadi laulolongan mo pa je na mo tu seret naso. Pole tak sibawa guruta kiemunin angka tau pandrita ro Nahdlatul Ulama, pengurus besar Nahdlatul Ulama oleh Jakarta lau dampingi masyarakat Buro Kojo Pandang sambil juga berdiskusi dengan beliau bertanya beberapa hal kedua telu aku tenang okoro guruta opo meniru lolongang lau pasikan nakan naidakina tongang ihanasan ngetau pandritewe maka daya di oku Indonesia ia tu pasal langi apona nabita jadi arak pole Yaman tamok Indonesia Nusantara pada tahun 1600 sampai 1800 itu 3 gelombang. Galombang pertama kuwite ko sejarah itu Al-Katiri. Iya naro pole Yaman dari Lembasiat. Apona ro nabita tapi pole Hadramaut. Iya tidi si dendren rapang tau mau pa tu nasaba onron nawalye. Iya ko to sapa ki buru tau pandrita pa ina magampang ilolongan sebojo koko lakuang saye karama oko kulo angka korapang sebo dia saye mana arak me mato pole ya mana ro jadi tama ko jadi itu di pasal langi tau matota tanya ustaz kulu tanya betongan tanya ustaz YouTube tau apuna me mato nabita apuna nabitang katama lo kuno Nusantara onrotona sininna asang-asang ngagagaya pak napasal lemanang ini milila tau gi markat do jadi dena me siruntu basara itu tita nigare iya naro lau anu kakak tungatona sanghe bepata nagare age di bepata gi manasa Buronggo, itu maka dari barongko dari kata barakah, basara naro barakah. Apan dari kata afwan, basara naro. Pasok, enggak tuh pasok itu sama sangin pasok toh. Itu dari kata pasol lili rabbika wanhar. Makanya macaca tu menrek pada kubana pada ulun masih pasol lili rabbika. Angka bepate dia agak katiri salah, tania katiri salah, maka dai al katiri solah. Iya ro al katiri tania bicarogi, apa ya kota sapa kok kamu setu deh tu gaga bicarogi itu al katiri, maginan katiri ya sakatiri. Itu nama suku dari Yaman, namanya al katiri. Iya naro nakada asola maka dai katiri salah. Katiri mandi, al katiri mindin. Jadi iya naro kau cucuk tongat toro dega tuh tejo upi di Andre Mama nih itu jadi ternyata werra iya ko namporangi maka dai berra iya ko menasi maka dai werra magi na beda na yamato iya ko namporangi maka dai berra dari kata birrul walidain mapedeceng iya ko menasi maka dai werra jadi si salah napa niti di bepatau gi apanya tuh loka kaluku gola cella ya itu tesapa di gare konde aga kaluku lakbu gola cella leti ki gare la ko katiri mandiewe tanaya tomie katiri salah ya mato buronggo gola mato si bawa loka toliam itu jadi negara. Jadi yang mau tu bepa macam ne tak ia naruh nalengi asang tapi asang na manca di pak dongeng. Namun dia nak nak nabita nama itu adalah doa. Jadi dia nama lasa dia nak kenal sama kalian apa Andre nama kanja
Yupui di makokohay. Kamana niya rupa nalasay. Pak namo be pata dito na nirisang asanaga kumay. Betul kan na di makun raye. Ya kong kata saray aja na nateko tak toli palena. Aki buani hawai palah. Pak ya tu teko tak aja maje nang kate yaki buat telu tahun di mau payinu. Ada? Dan tahu namanya kare. Nagangka 5 tahun tu teko tak awak di mau payinu angka ke JPT yaki buat 5 tahun awak di inu agama macam campuran naro. Natengi tapi 5 tahun awak di mau payinu nanya ko to maki buat tengi di pak ko ele ina minin korebengi mawari ni. Ite kare. Magi PT kota ena yinu tegalase makoto dewa kada aja tiru tegalas tapi ais ya nang kaga mon romai tangka campuran sama kalian lihat tuh wakiro jadi upasange aja na tu yaro aja na apa ame katon ye makun re pedelo se pede makutui to limana meripa nah itu dena nane maki bua wae pelah to limelo maninasang anu wae iya namanya kahe. Jadi ini makun re yang kato tu baraka nak kotaki buat orang ilakai taboy pelah. Ya mi koto di teko tak menina pasta dia ai. Sapra bani basere kemudian. Jadi ia naron apa? Ya ko piki ya he, piki ya. Jadi ya tu ko piki bahas eta tema pangewatawe. Angkan nabita na soli o kisilam puro cilina, angkan non ribendreng, angkaton angkan na mariolo. Iya mi maka bawangi mako Allah, ide penang kau runtuk. Pak angkat to abi tahu nak bakita ngalada menahan makai satu bami Allah weh kayak itu iyan namo makun reye angka sahat desa ulolongang makana parapa isikuna apa silampu isalengkana si baca pak jarina layolo yaitu ko makun reye soli makomi de nataraka menre arwane bemitu wat dinola bembe anak bembe palawangan nakalepa berarti taraka itu de rone akakai cede ya makun reye di parapai makiro pada itu komanda kak ya rone we makui ko makun reye tu rapai cede suju makun reye kanang kana lalu nabita nai te makun reye suju makai nabita ye ko makun reye ko suju ko rapai sikumu jadi na tu ampai makun reye ko suju no tu limana ya mi korone we naten nabita magina tu nasa nabita malaku pada suwe itu ye ne itu dina wading rokok itu makari hadesa yakui paling na kang ikaca nabita kolaka na koroko ikaca pano wae dena tak boloh berarti makanja lampu na lakan apa makari hanabita angka tupanga kami na makalasi tau minaw weri lala sampajang makari sahabat angka kape tau minaw ko sampajang maka nabita nang katau rokok dena lampu lakan yana tupanga kami na makalasi katonga tu tahu pak rokok makalokong de nawat dingin itu tapi kecuali itu mempat dine melekat na aja na tanui itu pak matan ramatoji itu numpat dilaka itu dia liri bina sapa si bar tembok kok masigi de sandre moki pak sandre moki de nama rigaga itu de nama rigaga angka mo tu pak burapat dilaka angkau lolo ngangoko kita kita hikmah termasuk hadesa biasa narampe guru tamali belawah itu simpai wisan na sabang ka jamaah na podang ako bone oleh macerama ko bone nang ka jamaah na guru tato mato kasi nasan iya tia upake ustaz tapi dewa pak gurungi kapik ku yasan nasa sisile tu teta nai ka kadaga ta pake di uwa na di mana naman padipat dilaka tadi mana nakan padi utu padangin asa kada de wisasana sa kada me pak guru ya tiasa tahu seke pada me palete padi sangana na saya kene de ta cara mangi ustaz de tu di sangita ko ya sisa na tu pake de sana cara mak guru tamali nanya manina sangoko kampung dapi siletik ku yero matemanan ni na cara mangi guru tamali delawa almarhum amagafurlah makade guru ta ia nang katau mas sampaja sunna subuh berarti pura bas subuh tahu mas sampaja sunna subuh nang ya ko rakaat pertama na baca alam nasrah na rakaat kedua na baca alam tarakaipah
Dia nak nai pad diutus itu bas bapak dilaka. Kuya tu nala pangupu. Na pakai dari tomato ya tu pakai pak ustaz de tu nak kena bela. Itu apa na porang aru biasa kada aruani pulo na pitu tau ngumuruku. Iya, dia nang kana sanakannya apa dilaka padi utu. Kita coba-coba nih pak. Dia tu patu na terlambat. Itu. Jadi ya kok mas sampai sunat subuh. Rakaat pertama sesudah Fatihah alam nasrah al-insyirah. Rakaat kedua alam tara kaifah. Ya roh. Jadi pak berapa dilaka itu papa lampe sungat tuh ya roh. Papa lampe sungat. Yang kata tuh ko Imam Ghazali supaya dena istilahnya dena musuh kita tidak merusak. Dega kata me pasolangi alam nasrah rakaat pertama liila pi Quraisyin rakaat kedua. Iya. Jadi di manih ke kami tak pakai. Meki mali pak burapat diutu meki mali pakai salamat jadi toh. Jadi manih. Jadi sampai jas sunat subuh tanya sampai jas subuh. Pekerja kita lina letak ketika masalah kok sampai jas subuh. Tanya tu sampai jas sunat subuh nih. Jadi ya pak burapat dileka. Itu dan itu obatnya. Kemudian itu sampai pak ayah kotor rokok bela palam-pulam ku elak kata. Tapi angka bita tahu mako ko amar sampaja mamulai makaliliang. Dena rokok makalicuai. Iya. Dena rokok apa ya sengnya rokok tu si lampu ilak ke si bapun cinge. Ena payaro lima ibu kai cede ide ronewe ya makun raya lari tamai. Limana si kuna lari tama iya ronewe lari masui cede tapi aja mau nako masui cede utu yon roi ma katani tapi angka wita tahu rokok we napa no ili mana lopa cika cina napa maliwang ulun na layawa angka moha desa uruntu bahasi mariawai ulue na utue untuk sampajan nami makun raya iya ronewe de nako dia rone tapahang sampai jam akun reka mata jamah tapi arone itu iya roh jadi mesti to tiri sama kadani ga makutane aku makun re berarti sampai jam akun re apa iya tuh sampai jam akun re tanya hadis pilih tanya makada nabi tak jamai nasaba arone nabi tak napa gurum itu tapahang ya ayah mana nabi tak ya curi maka dari mana taraka sikuna ko kata derei iya koroko inapa ni ko masampajang inabita kedo janggo naro timunna ko sampajang loro sara nang kalinga sahabat ko mondrina makada iya surah na baca nabita berarti masau-sau iya na tunah kada to pandita iya na sampajang tata yang kalapak dilana namo mani hamasau-sau iya mi ko makmungi aja terganggu imange pangkam yang kata tu makmung Allahu Akbar wah ya si biasa dan nanai mang eden aku eden awak ding apanya ya namoi di imangi masosau apa dia nama ko bawang yang kata kata bere napa mamma ko bawa eden aku apa ya sampajangin nalapakan ilillah bacaan nalapakan rokoki angka miasang rukun kauli iya ko makadai rukun kauli berarti Fatihah tahayya kacapurang sahada si bahasa lawa dari salam takbiratul ihram itu rukun kauli itu mesti nalapaka lillah itu ampai imangi kumatai at-tahiyyatul mubarakatus assalamu alaina wa asyhadu alla ilaha masutu napaso ya Allahumma sholli ala aja nakara teh aja rukun kauli ya tapa usahakan ya napa ni ko doa bersama kita lada-lada Pak Megatoji itu imam doa bersama nasa ngalina nilai mina patujui amin agak to melo mangamin na din yang kalinga iko doa bersama taladai Allahumma ghafir lil muslimin wal muslimat maka dani mamungi amin tatarima po pero makanya ro
Allahumma gafir pot tak dampeng sinin na salang arone salam makun raye tau matappa arone tau matappa makun raye mapamula yetu egang kaya matewe wal ahya'i minhum wal amwat yero Allahumma anta salat pengidi minon ria pole ngasanya salamakan yenaro tilang Allahul ladzi la yadurru de gaga puang musibah wa di pole turur langi kotanya izin tak yero yenaro tarap bana atina aja mo na malampe tingkat toi mah gaji itu masa pini kato mah mu jago kata jaba man nasa haming ang kalalo na pasitodo haming ay no kasi na ima gimpe mak mukiru de gaga ini jadi masalah de maroca memang maroca ko makiro yo ko manasay ina tu ampai megato je tau baki tangan nasanga je to milau dona de to yang kalinga gaje imangi minonro je eto yero makade emak de taro ni reh pak makar be mati je tu guruta aserame matto je tu anak nai balisi anak macona na kiri lo ko pak bere jamaah ya nang katau pak kama pitai na lupa tama purana mak bere salang imangi lupa na maso anak macone balisi itu eto mangolo saliwa memang itu sandala nah ya tu anak macone beli siapa aseratu anak dua anak angka anak terlalu apa nah angka tu nanti lo koto sel lebih nengang taman ni waktu di oh iya taman ni angka nanti lo koto sel lebih nengang tu 5 pangewat tu na tu ampe na sore na bita dasin si badasi masa na tu kau tahu pura boting ya na tu pangewang itu ya na tu ampe na sore na bita amber salah komentar kamera angka tu nanti lo koto mak beli boleh na tu di salah iya tu persis salah itu nasa gaje manu na yanu macare parepa mendre uko ade nge jamban na pamade ina tu na kara guru ta kali sidenre makomemnya tu komanu dia tu nak bisa kaje nendre itu guru ta kali sidenre na pamakada iya komendre bali bola na bali manu na bali bola mu ko ade mu na de nak bisa kaje na takut jamban na pamade aja mu bisa tai manu ade mu ban na mu bisa itu guru tak kali sidenre aja na tay manu mo bisa ya pak mano ko tay manu ya pak makada manu na bali bola jambang yo poko ade mo bisa kaki ko punna itu guru taro jadi dia itu kagak banyak melapa jadi aku deh sakira ya no pangolong ni mamagi-magi na pabarakai po Allah taala jupasang ni bapak ibu sekalian iya ro amalang-amalang kuno subuh mana satu had desa nama kadalalo timan tasapi yan ang kataw kuno nalupay bi kuno subuh suruh sujud sakwi ko nalupay kuno subuh timan tasapi jadi itu kuno apa kunut nazila kunut laknat kunut sunat witir kunut 10 Ramadan itu kunut sunat subuh iya ko nazila iya ko pole bala pada besang ka COVID-19 la corona iya naro pakunu itawe supaya wa dingin apa salama ilaga manre balawe ko tu kampung masama samalele balawe manre makasola ngoko se kunuki eta sa kunu nazila manolak bala yero atau angkat tau melo mak doca aku kampung itu kunu nazila atau kami lo to sarangi kampung itu kunu nazila sawe la salah sasilelewe kolera agay komay na salah silele kunu nazila ki itu kunu tolak bala iya ko subuh kunu subuh kato tu kunut laknat iya purna jam na bitta iya na niatnya ni patapulo pakapulak koran na kiring na ihadan na ibunuh manang lagi bunuh manang pakapulak koran di sumur barut itu iya na ro na kunu na bitta aling iya cilakang iya tawe wala iya kepamalakna kemudian Allah mengatakan iya pemurusi Muhammad pakonir pajan di nabita tapi orang nabita kunu biasa siulang selama 5 waktu dena subuh bawang loro asara mangaribi isa subuh ina kunu martaru magai nasaba majai nyawana nabita tau nasuro lo maka pelak korang nasuro lo pak guru lai hada ngopi Yahudi na paliun ya naro na kunu laknat nabita sekrekomin pong Allah taala nalingi pamala ya rota wunungi pak pelak korang dan Allah mengatakan urusaku ni Muhammad pajan di nabita nasaba itarima ni donna makiro ginaro kunut laknat napapisaw ni naturong ngaya tapi ya subuh dia nak kenapa pisau nabita menurut si dirwaya ya natu ampai toli kunu subuh ini
Ina ro mega apa tu makada bid'ah pak dena lolongan hak desa nah itu kere jadi perlu sampaikan saya kira ina ro pengolongan Bapak Ibu sekalian magi-magi nampak beratnya pun Allah taala alena guru tak Kiai Abdul Rahman Ambodalle alena guru kali Belawan Kiai Abdul Malik alena guru tak Kiai Abdul Muhyiddin Yusuf kali Sidenreng guru tak kali Pak Baja seakan-akan iya ro amalan nangga itawe maka iya ro amalan ero degaga dalelena sehingga istilah napa kita we makopai maka dai amalan bid'ah ekega na ro megega kunu ena sangi bid'ah doa bersama kotopura mas sempajang nasangi bid'ah. Jadi mega mak baca donge komai nasangi bid'ah letek bola baru itai nabang nasangi bid'ah iya na istilah bid'ah napake tawe makoka untuk supaya ia rosalange si sele si pasalah nadena pangewat tawe Pak Bu nareko iya napakewe rewa iloko hukum na agama haram wajib makruh sunnah si bawa mubah iya kok lima dasar rewa dena pangewat tawe dena si salah jadi ya kongka aga tajamah nak kada bid'ah tapodangi makada aga hukum nanya iya ko makada harang tasuro ni sapai dalele kega dalele masurongangi ya tau larangi na sabari na harang kama kiro iya mitu ko makada bid'ah apa capana ya tu bid'ah neraka kama kiro jadi nangga makada ya nangga tau milau doa bersama pada imata ronda pure mak bere selang masih kiri jolo tanya bid'ah ya ro angka mematoda lelena hak desa tapi tanya sempajang upapahagi kie tanya sempajang apa iya lo sempajangnya ibuka ina si bawai kata bere itu ina si bawai bere selang imondrina ya ro tanya sempajang tapi asana sikir masuk dalam kategori ibadah iya miko na jama ipu ima yolo na bere selangnya salai apa okwi sampajangnya na pertama yan namoi mondrina sampajangnya angka mematoda lelena tapi degaga hak desa nokilala sampajang jadi aku nggak tahu makada degaga sikiri narekopure mas sampaja tahu tahu makura baca ya tuh makura baca jadi iya namega pasalai na jamai imangi makokwe jadi upasak ipu imang tapan nanungang iro nasaba okum itu onrona na wadding to pada mangolo milau dolori po Allah taala perlu upalampura cede bela maka dia rodo abar sama dua memat toje tu pendapat angka pendapat maka dah iya rodo abar sama si bawa milau doang tapi dia na pada ilau kata pada ko makan bersama pada Yandri Andreta itu tepakan jaki kare jolo jadi maka dia senge doa bersama si bawa milau doang tapi pada lea ilau peko nilau na misal na pak gadu koiko pak darak kaya dia tu na pada ilau pada angka ngaya pak galu koiko dia tu na pada ya rega maka cidi pak balu esa cidi pak galu pak galung milai bosi pak balu esa milau aja na bosi pak dia na tarale sa na komisi lopoy jadi iya na okoni na nala dasar na saya senge doa bersama si bawa milau dong pada ilawi kebutuhan tak padahal dia harona cocok sa dia na salah tapi iya lo hak desa dia na iya miro bawang hak desa bahas si tantap pak dongengnya dia miro makanya tuh kue buka ikorangnya rata-rata ya tuh pak dongengnya namanya capana
Rabbana atina fid dunya hasanah. Rabbana zalamna ampusana. Namana capatna berarti kami jamak. Nangka hadesa naro nabi tarampe makada. Ya ko ganna ipatapulo umakku si pulung-pulung. Engkau kutu salasi dinawali. Iya ko milaw dong itarima tupak dongan nah. Ya iya ko ganna ipatapulo jamaah. Nato mangilaw dong insyaallah. Kajamina pulo ko nabita. Ya to na tu pasabar ngampai nabita ya ko masampajat tomate tawe nilaw makadapak ganna ipatapulo jamaah. 3 sab dengan 40 jamaah. Imam Asy-Syafi'i ukulalan na kita fikina makadai iya pana asa sampajat jumae nareko 40 jamaah mukim. Iya kecuali tu kampung de meto nagan na 40 tau de na marigaga. Iya ko ganna mi 40 tau ko tu kampung de batongan na orang mukim tau monro ko tu. Iya na ronalay standar 40. Walaupun matu ko pikir ka madupa-dupan. Iya na ro pasabarang jadi ya ti di pu imang. Iya ro na tajamaero angka tu dalelena angka kam maha pacara mapole tapa makada bida amanang iya tu isa neraka manang iya tu tasurumu jo mak baca-baca. Kada pegegemu kita mau baca. Apa iya ro guruta de metona cede kita na baca si kampilo. Iya mana ha guruta kali si dendre tu kita na macan ne mematoko kamarakna. Napa ni guruta na apalah? De na tarobang ibo na. Ya kong katau makutana makre guruta angka koro kita lamari nomor seko langga seko nomor seko dah lama seko tu. Lalu numuale mu buka mu itai. Na apalah? Apa de na pari lamari kita na nareko de na apalah? Itu yo po na mako ko idi malibo madari lalo de nalag dapat buku na de panang kadibaca jadi ko ni jadi ro tau pandri te dio lo malo masakka ibacana jadi de na mega mapasalah yo po miwita te mako ko ako manu ye napai sirupa na sang magala ni mapasalah mako mi matiga je gore nasa guruta makade nang katauci di menay sang magala tu mapasalah apa yana de na pada ni sang salah ni yana tu ampai makada de baca-baca muki ye di parengkalinga mako masyarakat ye rota amal kange ke gana makada kutong kong katau makada de gada lelena tasurumu makut tanah makada demi ti de to pandri tata riolo de na pada te mako ko marengkalinga carama ya tau pandri te riolo makadami baca iye iya mu pigau na suruh ni rewa. Iya ro tau ipodange makoro dena mega kutanana dena kadang kamoga hak desa na kenri mon ro hak desa na asamoga hak desa na dena kana kutanangi anak munri to menama ko kwa maka kutana yenang kai podangi ta pamaka semoga hak desa na kenri pole de to kana malamma sisan na ipodang de to na jami apa mega di makoko apa makoti halino magampan ni yonroi mak guru HPW idi manibawa pacara mapuleke kami tita sehingga mereka paham onrotona madari dasarna agama ipasi garu-garu on nak moro ko Facebook wa pangewa mapangewa ma ko Facebook nasaba napasalai nanggai akidah padahal itu padila amal iya na masalah makoko pak itu agama pak tak bagi angka kajian Islam angka yasa kajian iman, angka yasa kajian ihsan. Iya ko kajian Islam berarti hukum-hukum. Barsanana hukum-hukumna lalan na sampajange, hukum-hukum dalam kaidah muamalah, tetap mapangewate ko. De nasi di pendapat apa puang Allah Ta'ala memato makada walizalika halakahum mako memato koro pancaji de masih dipaham. Maka dia pun Allah Ta'ala telok melo kak pasti dipahami atakku wading gule tapi dia melo pun Allah Ta'ala itu dia melo ikut malele ngapaham maka dia pun Allah Ta'ala walizalika halakahum maka mematok kuri pancaji dia masih dipaham jadi nang kata uci dimi paham na pake tau newa na pun Allah Ta'ala ya tu apa pun Allah Ta'ala mematok make lorangi dia nasi di
paham makiro pikinnya walengi contoh supaya membahas kita paham angkai di oko ahlus sunnah wal jamaah nah dia makada apa tu ulama atau pandrita lopo ya ciori pikinah Imam Tasyafi, Imam Malik, Abu Hanifah, Ahmad bin Hambali. Iya napa atau pandrita tapi te pendapat nah iya ko Muhammadiyah tu dia nak pengbang apa tapi cik dimitu nasapai hak desa kami nama tak dae kami nana sama turusi atau pandrita napa nala cik di yana tiasa tarji makanya itu sampajanna Muhammadiyah mapa mulai kata berekna doa ibtitana carana rokok carana suju pada mana mapa mulai punggawana ko Jakarta tingkat pusat letu oko desa si rupa tu yo po tu NU maka tega nalati Allahumma bait nalati Allahu akbar kabira maka ya nasaba magai apa memang to mashab dalam fikih yang miko Muhammadiyah nasapa yolo ke hak desa kami nama tada ia na ronala cide ia na tiasa tarji wala ni contoh masalah mak dosa kangejen ne ang kecil di tau mato kanang kasih di tau matoro boleh bulu topak bulu topak bulu arak ya korak pak bulu maka dai tahu arak badui asana Nero arak badui pole bulu langsung ko nabi tamakutana tomato makkadah iya garoko pura kak mak jenne ya Rasulullah takok lau karawai lama rupa kapaham oh iya anak munrin kak pak dia paham nih takok lau karawai lama rupa nade lau pakai ngipal lapi umelo mas sempajang mak jenne gak pemeng makin nabita aja nah nabita aja nah iya tuh muka rawai na pada mia itu udah cilimmu kau niro rewa niro 20 asera asona angka to makana 20 ruas asona puranan nak ya to matoy makutana we angka manatal lu kalolo tau malolo ro lo okko nabita si tinro tudang nabita ko lari-larian na masigi natako angka tapalo makutana ya Rasulullah pada pakutanana iya ko pura kak mak jenne tako ukarawe kamaluak ku tanpa palapis umelo mas sempajang mak jenne gak pemang tappa mahkadamanya nabita ak jenne mana ko ha nah itu kere pada pakutanana tapi lihat jawabannya iyon na arak badui we lay podagi maka dade na marigaga berarti aja nemu jenne asam pajak bano iya kalau lo talwewe makai nabi tak jenne mana kok iya nana berbeda pendapat ero maka dai angka na tau pandrita maka dah iya rohat desa iyo nak pamulangi nasabak tau mato makutana yolo napa nak mudai mundri berarti terhapus nia had desa iyo lowe maka dai kok kuliah agama nasi mansuk lai susui ya undang-undang maka dia di amandemen betongan natanya ya ro berlaku angka undang-undang baru jadi hak desa baru dia na berlaku ya roh jadi na berlaku maka dia nak muka rawai lama rupa dia mu pakai ngipal lapi ko puro mak jenne bakal ha jennemu ya na ro na pakai kana pakai ya roh maka dia Imam Malik jolo na deje nakada na ditabatal dia na ni pakai ya ro yolo na nabita matoro pawi ya ruyolo ya mato pawi mundri na de nakada nabita de na nipake ro had desa yolo berarti had desa berlaku dua-dua ite gere keadaan na paresse na sa iya pamulangi makutana tau mato iya kedua tau malolo berarti ako tau mato karawe kamaluan na de na marigaga apa awak di jaji tu mata minakakangi de makiro iya nih kau tahu malolo berarti angka syahwatna batali jenena berarti ya karawe kamaluang ngetannya iya rui karawana na batal iya nih kong kana pesu na batal tapahannya dua nih pendapat kayak kena batuk metola mapangewani itu makan salah itu kere kemudian angka tahu pandrita makare tidak makare mantas sapi ide
desi pale nata susu ay yang kamu pagkakurangan na. Nasaba itu tau matoyang kalasan na, matarutari na patak kalupa. Ito, makada kami hanabita bata nasa hindi na marigaga. Dito pagana si badega sa din na, jadi din nami. Dito paniris sa makaratan niya to kay ito pa balen na tao puli mi buluwe. Iya talu kalolo de na mungkin mabale talu na. Ay, iya lang dipakai ya. Iya na riya sa tarji melihat hadis mana yang paling kuat. Kita paham ya? Ide itu magpangewa meto tayo pa kung may magpangewa. Pada ya tu sige se olina roane makunraye baine si bawalakay ya ku imanta sapi inak batal ijenne namo baine aja takada baine kumo ay de ya imanta sapi ya tu baine tanya muhrim tania taulem ni tapi ya punai tanya muhrim tatu ko baine tanase manta sapi apa ya sange mahram dua sarana haram dinikahi si bawa haram digauli naya bainewe lai nikahi si balai gauli bertanya muhrim makanya tu bainewe manuri mantasaki hak tu hak kutamli asana agak sa hak pakai hak pakai asana tanya hak milik hak pakai nih tabahnya iya na tu na pangewangi tau pandrita ya kokui kita nak malam masaka tapi taru jolo cede lau walengi kesimpulan apa pangewangan na ya si ba Aisyah maka dai Aisyah ina dena rusak jenne nalakaye ko sige say si bawa bainena apa angkan nabita polei mak jenne na melolo mas sampajang na lepak bawi bainena dena nak jenne na lo mas sampajang Aisyah maka dai manta sapi agan na bau iya ko sarak na bau berarti kepala pi nah kan dia nagesay itu nih kere ina maraje wani manta sapi nasa de angka sihat desa na pu ba Aisyah maka dai Aisyah angka nangka matinro ka si bawa nabita tanga banni tako pesak dinga aka kamarak na nabita macika tanga banni pesak dinga lau kapesa inabita pak dega lampu kapesa inabita lau sapa pak dega ko sidapeku macan neka masapuru lau rapi lau sapuru aja inabita lau pananungi pala lima suju inabita bikine batal ijenne nalakaye nareko sigesay makunraya bainena maka pajame mani masampajan nabita apa ukaramay maka day manta sapi masampaja ya nabita na suju mi dena mana na to suju masampaja itu kare tanda mapangewang itu ina maraja hewan dena iya na jadi ku ya na pahate pak de itu na pasala apa ni saya kada angka mema dalele na pake okay. Jadi iya miro pak disa ngamakwero perlu ipaha pak magi na dena to mapangewa to pandrita dio lo dena si salah anak maya tu makukwa ustasi cede salek neraka magi je tu nangka nasaba makuramu pina baca iya haji biasa makwaro cede biasa lau tangaro waktu kumakulia nayoli kalau macaramu kogowa de upasalamana no mana boleh macara mana kereta apa nang kau stasi di milalan nola jadi makome jadi ini naro pacara jadi itu pak agama pada milona warunge pada lona warunge iya ro warunge angka nasubale angka watemanu angka kaju angka tempe ini mani bawa kega metala ya ko wate bale tala ya naro tandre tapi aja tapasale tau mandre tempe itu jadi aku pandapak nih manta sapi nalate aja tapasale ko pandapak na Abu Hanifah na pake tahu yan tu ampai di ko NU maka tu ya rupan ako masampajang mo Allahu akbar wah mega tu itu angka jadi angka to tu nabila mi itu dia pernah makanjak tato na Allahu akbar angka to ko bami maka dia nakai padahal ya ko to melomi ta ko dalelewe maka dai Abu Hurairah Abu Hurairah Abdurrahman bin Sahar asanna ia mimpi yasang Abu Hurairah ambo na cokie
Nasabak mapangajian ni nabita nangka nak coki masuk puluh lima baju junah. Katuli jubana ra maloe. Engka nak coki mak benyo ko rumatinro. Mapangajian ni nabita mari na tapal lupa ero nak coki masuk tapanai te tasel. Tapana jepu na pengi pe mata mana pada katani waktu. Maka dia nabita Abu Hurairah pada alasannya itu Abdurrahman bin Sahar. Tapi nabita maka dia Abu Hurairah menurut riwayat sejarah pura baca Abu Hurairah na tahu papir coki angka maka da pada tu 70 cokina. Angka tahu maka da 270. Dia ni sagaro karake kena cocok yang jelasnya di 200 cokina. Dia tahu pakai apa tahu bila pak 200 cokina. Dia tahu pakai di. Oh iya. Iya naro Abu Hurairah itanya ko nabi tak kada mu pandre moga. Nasa upandre sah. Maka dia nabi teh ini Pak Guru. Iya kota kok mau buka pintumu ko elei pura ko masam paja subuh ko elei ro mau buka pintun na tangak muro na tako angka coki macuri ko pole monri na pas na dapi pak buat tengah na palan na pintu kangka tu pintu palan na makoe istilahnya dia rokatan yang na pas lep panguko tu tengah na de na taru masuk tapi na lepa jiriolana na susungyo kurupana cokiro koilei maka dia nabi ta ilau doko ilau ko dalle nasaba ang kami tu malaikat pak bagi dalle nak kuatu sipak na coki ya jadi ini naro na podato nabi ta tanya Abu Hurairah bawa ye di angkai coki ko bolata ya ko tabuka pintu tanang katako macio na lepa paso ko tangana lalam melo masu napa lepa na lepa jiriolo na napa na sapurura ngukurupana maka dia tomato tariolo iya ko mak julumate coki nah ya tu na masuk ilauki dalle ilauki dalle itarima doang aku tu biasa mungkin runtuh gak tapi biasa lai sempat midi ada pahala lagi nak kalepatu dah kowe itu iya iya naro napak guru ngaro tau pandri teriolo maka dah iya tuh apa iya tuh pintu pak bahaya tuh natet tu nabita yonri sandre do pintu si bawa palanna ya sange palang iya tuh akan tenyangan na tuh tahu-tahu rendringnya tahu-tahu na dia nabat di yonri sandre ya tuh emang ke dalil runtuh bolokui kita nih Imam Sarnuji dalam kitab Ta'limu Ta'lim maka dia nang kata sandre ko do pintu patapulo sona tu na cilakai alena marat di dale na pole patapulo sona yena tu nak kada to matay riolo pe mali ha ya ko maka dai pe mali maka da maja ang kajana de nawat dituto sandre ko do pintu de to tu nawat dito maka licu-bucu bo ko monrina do pintu apa angka to lasok ko tu ya serihil ahmar ya tu agi cela ya na tu mandari nakan na testaro ya tu jadi ini makun reye komon rey macurita aja hata sandre ko pinte ya pak madari tu ase megaiga tu kok kiro kita ni Imam Sarnuji kok kita na imamu ga sana kita na hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dalam kitab Ta'limu Ta'lim Arwami ya ku Imam Sarnuji wita lebih 20 cilakai ditawe kegero nomor sidi sandre okodo pintu ibuka jendela ko pure asara gang ke mengeribi jadi aja tabiar kang jendela tak buka letu mengeribi ya na pura asara tatutu nih kemudian yang ketiga ya luluka wajuju pakewe matangangi pake wajujunya luluka ya si luluka kacamata ya luluka HP ya luluka pusa na kunri dale itu patapulo sona tuh kemudian wajuju purai pake melo isasa ya lapal lulu alasata makadamisa sa ko bajay termasuk ya tuh angkat pake jakka polo di matana ni pake mo pa majakka ang ada dito ko boleh ka jakka polo ni sinna itu tu kunri dale itu hadis Imam Sarnuji rampe dilalana kita na dalam kitab Ta'limu Ta'lim tau pandrita lupo haye
na pango na tunasa tomatay riolo pemali maka aja mo jamin do na celakay ko to aja mo sariwan nyo ko bolamu iya ko cita makwa masering aja mo sari pole lalang pole saliwang ilawalalan na pamupulong garo jadi care-care aja na dapi mga ribi de mo pulungi apa nonro itu jing aja mo pak bani saliwa bola iya nak bani saliwa bola selesai pe manapa mo pake pak nonro itu jing o kung ito naman na rin katong mapat di aro na langsung mate di pakyan niya to okay to jadi natyamanang makarani to matayriolo pemali iyo po na munde na sagkamana siyasa de gada lelena pa din ang kanabacay ganyan jadi laulolongan mo pa na mo to seret na so pole ka sibawa guruta kiemunin ang kataupan rita ro Nahdlatul Ulama pengurus besar Nahdlatul Ulama oleh Jakarta lau dampingi masyarakat Buro Kojo Pandang sambil juga berdiskusi dengan beliau bertanya beberapa hal kedua telu aku tenang ukur guruta oko maniru lolongang lau pasikan nakan naidakina tongang ihanasan ngito pandritewe maka daya di oku Indonesia iya tu pasal langi apo na nabita jadi arak pole Yaman tamok Indonesia Nusantara pada tahun 1600 sampai 1800 itu 3 gelombang nagalombang pertama kuwite ko sejarah itu Al-Katiri iya naro pole Yaman dari Lembasiat apo naro nabita tapi pole Hadramaut iya tidi si dendren rapang tau mau pa tuh nasaba onron nawalye iya ko to sapa ki buru tau pandrita pa ina magampang ilolongan sebojo koko lakuang saye karama oko kulo angka korapang sebo die saye mana arak ne mato pole ya mana ro jadi tamo ko jadi itu di pasal lang itaw matota tanya ustaz kulu tanya betul na tanya ustaz YouTube tau apo na mato na bitah apo na nabitang katama lo kuno Nusantara onrotona sininna asang-asang ngagagay pa napasal lamanang idi mililataw gi makaddo jadi na may siruntu basara ito tita ni gare iya naro ulawan kaka tungat tonar sanghe bepata nagare agay di bepata ugi manasa buronggo ito makade barongko dari kata barakah basara naro barakah apan dari kata afwan basara naro pasok ngatu pasok itu sama sangin pasok to itu dari kata pasol lili rabbika wanhar makanya macaca tu menrek pada kubana pada ulun masih pasol lili rabbika angka bepate jaga katiri salah tania katiri salah maka dai al katiri solah iya ro al katiri tania bicarogi apa ya kota sapa kok kamu setu de itu gaga bicarogi itu al katiri maginan ka katiri ya sakatiri itu nama suku dari Yaman namanya Al-Katiri iya naro nakada asola makade katiri salah katiri mandi Al-Katiri mindin jadi iya naro kau cucuk tongat toro degaga tuh tejo upi di Andre Bama nih itu jadi ternyata werra iya ko namporangi makade berra iya ko menasi makade werra magi na beda na yamato iya ko namporangi makade berra dari kata birrul walidain mapedeceng iya ko menasi makade wara jadi si salah napa niti di bepatau gi apanya tuh loka kaluku gola cella ya itu tesapa di gare konde aga kaluku lakbu gola cella leti kigarela ko katiri mandiewe tananya tomie katiri sala ya mato buronggo golla mato si bawa loka toliam itu jadi negara jadi ya mato tu be pamacenne tak yenaro nalengi asang tapi asanna manca di pak dongem
Namun dia nak tunakan nabita. Nama itu adalah doa. Jadi dia nama lasa, dia nak kenal sama kalelean. Apa Andre nama kanja? Yupui di makokahai. Kamana ni rupa nalasai? Pak namo bepata dia tu ni risang sana ke komai. Betul kan? Ipai di makun raya. Ya kong kata sarai aja na teko tak toli palena. Aki buani hawai palah. Pak ya tu teko tak aja maje nang kate yaki buat telu tahun wad di mau payinu. Ada? Dan tahu namanya kare. Nagangkan 5 tahun tu teko tak wad di mau payinu angka JPT yaki buat 5 tahun awak di inu agame macam campuran naro. Natengi Tapi 5 tahun awak di mau payinu. Nanya ko to maki buat tengi di pak ko ele ina minin ko revengi mawari ni. Ide kare. Magi PT kota ena yinu. Tegalas makoto dewa kada aja tiru tegalas tapi ais ya nang kaga mon romai tangka campuran sama kalian lihat tuh wakiro jadi upasang aja na tu ya ro aja na apa mega ton ye makun re pedelo sepede makutui toli mana meripa nah itu den na ne makibwa wai pelah tuli melo mani nasang anu wai iya namai gahe. Jadi ini makun re yang kato tu baraka nak kota kibuar ngilakai taboy pelah. Ya mi koto di teko tak menina pasta dia ai. Sapra bani basere kemudian. Jadi ia naron apa? Ya ko piki ya Jadi ya tu ko piki bahas eta tema pangewatawe. Angkan nabita na solli o kisilam puro cilina, angkan non ribendreng, angkaton angkan na mariolo. Iya mi maka bawangi maka Allah. Ide panang kau runtui. Pak angkat tu awi tak tahu nak baki tangalan dah mana hamakai satu bami Allah. Weh, kayak tu. Iyan nama makun reye angka sahat desa ulolongang makna apa isi kuna apa silam ku isalengkana si baca pak jarin na layolo. Jadi tu ko makun reye soli makomi dia nataraka menre. Arone bem itu wat dinola bembe anak bembe palawangan nakalepa berarti taraka. Itu dek rone akakai cede ia makun reye di parapai makiro padam itu komanda kak ya rone makui ko makun reye tu rapai cede suju makun reye kanang kana lalu nabita na ite makun reye suju makai nabita ye ko makun reye ko suju ko rapai sikumu jadi na tu ampai makun reye ko suju no tu limana ye mi korone naten nabita magina tu nasa nabita malaku pada suet itu ye ne itu dina wading rokok itu makari hadesa yakui paling na kang ikaca na bitta kolaka na koroko ikaca pano wae dena tak boloh berarti makanja lampu na lakan apa makari hana bitta angka tupanga kami na makalasi tau minaw eri lala sampajang makari sahabat angka kape tau minaw ko sampajang makana bitta nang katau rokok dena lampu lakan yana tupanga kami na makalasi katonga tu tahu pak rokok makalokong dia nawat dingin tu tapi kecuali tu mampat dini melekat na aja na tanui itu pak matan ramatoji tu numpat dilaka itu dia liri bina sapa si bar tembok kok masigi dia sandre moki pak sandre moki dia nama rigaga dia nama rigaga angka mo tu pak burapat dilaka angkau lolongan ngoko kita kita hikmah termasuk hadesa biasa narampe guru tamali belawah itu simpai bisa na sabang ka jamaah na podang ako bone oleh maceramo ko bone nang ka jamaah na guru tato mato kasi nasan iya tia upake ustaz tapi dewa pak guru ngi kapik ku yasan nasa sisil itu tetanai ka kadagat pake di uwa na di mana naman padipad tadi mana nak kena padi utu padagi nasa kada de bisa sana sa kada mi pak guru ya tiasa tahu seke pada me palete padi sangana na saya kene de ta cara mangi ustaz de tulis sangita kue ya sisa na tu pake de sana cara mak guru tamali nanya manina ngoko kampung dapi siletik kuiro matemanan ni na cara mangi guru tamali delawa almarhum amagafurlah makade guru ta ia nang katau mas sampaja sunna subuh berarti pura bas subuh tahu mas sampaja sunna subuh nang ya ko rakaat pertama
nabaca alam nasrah. Na rakaat kedua nabaca alam tara kaifa. Dia kan naipat diutus itu sebab padilaka. Kuya tu nala pangupo. Napake dari tomato ya tu pakai pak ustaz di tungan kan na bela. Itu apa na porang aro biasa kada arwani pulo na pitu tong umuruku. Dia nang kanasanakan nya apa dilaka padi utu. Kita coba-coba nih pak. Dia topat na terlambat. Itu jadi ya kok mas sampai sunat subuh. Rakaat pertama sesudah Fatihah alam nasrah al-insyirah. Rakaat kedua alam tara kaifa. Ya roh. Jadi pak berapa dilaka itu papa lampe sunga tuh ya roh. Papa lampe sunga. Yang kata tuh ko Imam Ghazali supaya dena istilahnya dena musuh kita tidak merusak. Deka kata me pasolangi alam nasrah rakaat pertama liila pi Quraisyin rakaat kedua. Jadi di manih ke kami tapake. Meki mali pak burapat diutu meki mali pakai salamat jadi toh. Jadi mani. Jadi sampai jas sunat subuh tanya sampai jas subuh. Pekerja kita lina letak ketika masya ko sampai jas subuh. Tanya tu sampai jas sunat subuh mi. Jadi ya pak burapat dileka. Itu dan itu obatnya. Kemudian itu sampai pak ayah kotor rokok bela palam pulang tu elak kata. Tapi angka kita tahu mako kamar sempaja mamulai makaliliang. Dena rokok makalicuai. Iya. Dena rokok apa ya sengnya rokok tu si lampu ilaka si bapun cinge. Ena payaro lima ibu kai cende ide ronewe ya makun raya lari tamai. Limana si kuna lari tama. Iya ronewe lari masui cede. Tapi aja mau nak masui cede. Utu onroi ma katani. Tapi angka kita tahu rokok napa no ini mana lo cika Cina. Napa maliwang ulun na layawa. Angka moha desa urun tu bahasi mariawai ulue na utue untuk sampajan nami makun raya. Iya ronewe de nako. Dia rone tapahang sampai jam makun reka mata jamah. Tapi arone itu iya roh. Jadi mesti tu irisa makadani ga makutane aku makun re berarti sampai jam makun re. Apa iya tu sampai jam makun re tanya hadis pilih. Tanya makadana bitta jamai nasaba arone na bitta napak gurum itu. Tapahang ya. Ayah mona bitta ya curi maka dari mana taraka sikuna ko kata berei. Ya koroko inapa ni ko masampajang inabita kedo janggo naro timunna ko sampajang loro sara nang kalinga sahabat ko mondrina makada iya sura na baca nabita berarti masau-sau iya na tunak na to pandrita iya na sampajang tata yang kalapak dilana namo mani hamasau-sau iya mi ko makmungi aja terganggu imange pangka mi kato tu makmung Allahu Akbar wah ya si biasa dan na imang ede nako. Ede na wadi. Apa hanya yan namo di imangi masosau. Apa de na makobawang yan ang kataw katabere na pa mamakobawa ede nako. Apa ya sampajangin na lapakan ilillah. Bacaan na lapakan rokoki ang kamiasan rukun kauli. Iya kumakadai rukun kauli berarti Fatihah, tahayya kacapurang sahada si bahasa lawa bersalam takbiratul ihram. Itu rukun kauli itu. Mesti nalapaka lillah. Yaitu ampai imangi kumatai at-tahayyatul mubarakatus. Assalamualaikum. Assalamu alayna wa asyhadu an la ilaha. Masutu napasaw yaro Allahumma sholli ala. Aja nakara ate. Aja rukun kauli yaro. Eta pa usahakan ya. Napa ni ko doa bersama kita lada-ladai. Pak Mengatoji itu imam doa bersama nasang ngalina nilai mina patujui. Amin. Aga to melo mangamin na din yang kalinga. Ete. Iko doa bersama taladai. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat. Maka dani mamungi amin tatarima ko. Pero makanya ro
Allahumma gafir pot tak dampeng sinin na sallang arone sallam makun raye tau matappa arone tau matappa makun raye mapamula yetu egang kaya matebe wal ahya'i minhum wal amwat yero Allahumma anta salat pengidi minon ria pole ngasangnya salamakan yenaro tilaw Allahul ladzi la yadurru de gaga puang musibah wa di pole turun langi ko tanya izin tak yero yenaro tarap bana atinat aja mo na malampe tingkat to imah kayak itu masa pimi kato mah mu jago natajak paman ni nasa haming ang kalalo na pasitodo haming ay no kasi na ima gimpe mak mukiru de gaga ini jadi masalah de maroca memang maroca ko makiro yo ko manasay ina tu ampai migrato je tau baki tangan nasanga je to milodo na de to yang kalinga gaje imangi minonro je eto yero makade emak de taro ni re pak makar be mati je tu guruta aserame matto je tu anak ne balisi anak macona na kiri lo ko pak bere jamaah ya nang katau pak kama pitai na lupa tama purana mak bere selang imangi lupa na maso anak macone balisi itu eto mangolo saliwa memang itu sandala nah ya na tu anak macone beli siapa asera tu anak dua anak angka na terlalu apona angka tu nanti lo koto sel lebih nengang taman ni batu di oh iya taman ni angka nanti lo koto sel lebih nengang tu 5 pangewat tu na tu ampai na sore na bita dasin si badasi masa na tu kau tahu pura boting ya na tu pa pangewang itu ya na tu ampai na sore na bita ambil salah komentar kamera angka tu nanti lo koto mak beli boleh na tu di sisa lah iya tu persis salah itu na saga je manu na yanu macare parepa mendre uko adenge jamban na pamade ina tu nakara guru takali sidendre makomemnya tu ko manu dia tu nak bisa kaje nendre itu guru takali sidendre napa makada ya komendre bali bolana bali manu na bali bola mu ko ademu na de nak bisa kaje na takut jamban na pamade aja mu bisa tei manu ademu ban na mu bisa itu guru takali sidendre aja na tei manu mu bisa ya pak mano ko tei manu ya pak makada manu na bali bola jambang yo pokok demo mau bisa kaki ko punna itu guru taruh jadi dia itu kagak banyak merapa jadi aku deh saya kira ya no pangolong ini mamagi-magi napa barakai po Allah taala jubasang ni bapak ibu sekalian iya ro amalang-amalang kunno subuhe mana satu hadesat nama kadalalo timanta sapi ya nang katau kunno nalupai bi kunno subuhe suruh sujud sakwi ko nalupai kunno subuh kui manta syafi jadi itu kunnu apa kunnut nazilah kunnut laknat kunnut sunnat witir kunnut 10 Ramadan itu kunnut sunat subuh iya ko nazilah ya ko pole bala pada desangka COVID-19 la corona iya naro pakunnu itawe supaya wad dingin apa salama ilaga manre balawe kutu kampung mas sama lele balawe manre maka solang ko se kunuki eta sa kunu nasila manolak bala yero atau angka tau melo mak doca aku kampung itu kunu nazila atau kamelo to sarangi kampung itu kunu nasila sawe la salah sasilelewe kolera agai pomai na salah silele kunu nazila ki itu kunu tolak bala iya ko subuh kunu subuh kata tu kunut laknat iya pernah zaman nabi ya na niatnya ni patapuluh pakai pelakoran na kiring na hadan na ibu numanang lagi numane pakai pelakoran di sumur barut itu ya na rona kunu nabi aling ya cilakang ya tahu wala ya ke pemalakna kemudian Allah mengatakan iya pemurusi Muhammad pakoni roh pajan di nabi tapi rona nabi kunu biasa siulam selama 5 waktu dena subuh bawah loro asara mangaribi isa subuh ina kunui mataru magai nasabak majai nyawana nabita tau nasuro lo maka pelakorang nasuro lo pak guru lai hadang upi Yahudi na peleun ya naro na kunu laknat nabita sekrekomin pong Allah taala nalingi pamala ya ro tau unengi paka pelakorangnya dan Allah mengatakan urusaku ne Muhammad pajan di nabita nasabak itarima ni donna makiro ya naro kunut laknat na papisau ni naturung aya tapi ya subuh dena kenapa pisau inadita menurut si diriwayat ya natu ampai toli kunu subuh ini
Ina ro mega apa tu makada bid'ah pak dena lolongan hak desa nah. Itu kare. Jadi perlu sampaikan. Saya kira yana ro pangolongan Bapak Ibu sekalian, magi-magi napa berate pong Allah taala. Alena gurutta Kiai Abdul Rahman Ambodalle, alena gurutta kali Belawan Kiai Abdul Malik, alena gurutta Kiai Abdul Muhid Yusuf kali Sidenreng, gurutta kali Pak Baja. Seakan-akan iro amalan nangga itawe makada iro amalan ero degaga dalelena, sehingga istilah napa kita we makopai makadai amalan bid'ah ekega nero megega kunu nasangi bid'ah doa bersama kotopura mas sempajang nasangi bid'ah. Jadi mega maaf baca donge komai nasangi bid'ah, letek bola baru itai nabang nasangi bid'ah. Iya na istilah bid'ah napake tawe makoka untuk supaya ia rosalange si sele si pasalah. Nadena pangewat tawe Pak Bu nareko ya na pakewe rewa iloko hukum na agama haram, wajib, makruh, sunnah, si bawa mubah. Ya kukui lima dasar rewa dena pangewat tawe dena si salah. Jadi ya kongka aga tajamah nakada bid'ah tapodangi makada aga hukum nanya. Iya ko makadai harang tasuro ni sapai dalele kega dalele masurongangi ya tau larangi nasabari na harang kamakiro. Iya mito ko makadai bid'ah apa capana ya tu bid'ah neraka. Kamakiro. Jadi nangga makadai nangga tau milau doa bersama pada imatarona pure mak bereselang masih kiri jolo tanya bid'ah yero angka mematoda lelena hak desa tapi tanya sempajang upa bahagi kie tanya sempajang apa iya lo sempajangnya ibu ka ina si bawai kata bere itu ina si bawai bere selang imon rina yero tanya sempajang tapi asana sikir masuk dalam kategori ibadah. Iya miko na jama ipu ima yolo na bere selangnya salai apa okui sampajangnya na pertama yan namoi mondrina sampajange angka mematoda lelena tapi degaga hak desa no kilala sampajang. Jadi aku nggak tahu makada degaga sikiri narekopure mas sampaja tahu tahu makura baca ya tuh makura baca. Jadi iya na mega pasalai na jamai imangi makokoe jadi upasak ipu imang tapan nanungang iro nasaba okom itu onrona na wadding to pada mangolo milau dolori bong Allah taala perlu palampura cede bela maka dia rodo abar sama dua memat toje itu pendapat angka pendapat maka dah iya rodo abar sama si bawa milau doang tapi dia na pada ilau kata pada kau makan bersama pada Yandre Andreta tepakan jaki kare jolo. Jadi maka dia senge doa bersama si bawa milau doang tapi pada lea ilau peko nilau na misal na pak gadu koiko pak darak ka iya dia tu na pada ilau padangka nga iya pak galu koiko dia tu na pada ya rega maka cidi pak balu esa cidi pak galu pak galung milai bosi pak balu esa milau aja na bosi pak dia na tarale sa na kumisilopoy jadi iya na okoni na nala dasar na saya senge doa bersama si bawa milau dong pada ilawi kebutuhan tak padahal de harona cocok sa de na salah tapi iya lo hak desa de na iya miro bawang hak desa bahas si tantap pak dongenge dede ya miro makanya tuh koi buka ikorange rata-rata ya tuh pak dongenge nama na capana
Rabbana atina fid dunya hasanah. Rabbana zalamna ampusana. Namana capatna berarti kami jamak. Nangka hadesa naro nabi tarampe makada ya ko ganna ipatapulo umakku si pulung-pulung. Engkau kutu salasi dinawali. Iya ko milaw dong itarima tupak dongan nah. Ya iya ko ganna ipatapulo jamaah. Nato mangilaw dong insyaallah. Engka jamina pulo ko nabita. Ya to na tu pasabar ngampai nabita ya ko masampajat tomate tawe ngilaw maka dapat ganna ipatapulo jamaah. 3 sab dengan 40 jamaah. Imam Asy-Syafi'i ukulalana kita fikirna maka dai ia pana assa sampajat jumae nareko 40 jamaah mukim. Iya kecuali tu kampungnya de meto naganna 40 tau de marigaga. Iya ko ganna mi 40 tau ko tu kampungnya de betongan na orang mukim tau monro ko tu. Iya naro nalai standar 40. Walaupun matu ko pikir kama dupa-dupan. Iya naro pasabarang jadi ya ti di pu imang. Iya ro nak tajamaero angka tu dalelena angka kama pacara mapole tapa makada bida amanang iya tu isak neraka manang iya tu tasurumu jo mak baca-baca. Kada pegay-gamu kita mau baca. Apa iya ro guruta de metona cede kita na baca si kampilo. Iya mana ha guruta kali si dendre tu kita na macan ne mematoko kamarakna. Napa ni guruta na apalah? De na tarobang ibo na. Ya kong katau makutana makre guruta angka koro kita lamari nomor seko langga seko nomor seko dah lama seko tu. Lalu nomu ale mu buka mu itai. Na apalah? Apa de na pari lamari kita na nareko de na apalah? Itu yo po na emak ko di malibo madari lalo de nalag gapak buku na de panang kadibaca jadi ko ni he jadi ro tau pandri te dio lo malo masakka ibacana jadi de na mega mapasalah yo po miwita te emak ko ko manu ye napai sirupa na sang magala ni mapasalah emak ko matiga je gore nasa guruta makade nang katauci di menay sang magala tu mapasalah apa yana de na pada ni sang salah ni yana tu ampai makada de baca-baca moki iya di parengkalinga makoy masyarakat iya rota amal kange ke gana makada kutong kong katau makada de gada lelena tasurumay makutan tanah makada demi ti to pandita tario lo de na pada te makoko marengkalinga carama iya tau pandita rio lo makadami baca iya mu pigau na suruh ni rewa. Iya ro tau ipodange makoro dena mega kutanana dena kadang kamoga hak desa na kenri mon ro hak desa na asamoga hak desa na dena kana kutanangi anak mundri to menama kokwa maka kutana yana kai podangi ta maka da semoga hak desa na kenri pole de to kana malamma sisan ipodang de to na jami apa mega di makoko apa makoti halino magampan ni yonroi mak guru HPV idi manibawa pacara mapuleke kami tita sehingga mereka paham onrotona madari dasarna agama ipasi garu-garu on nak moro ko Facebook wa pangewa mapangewa ma ko Facebook nasaba napasalai nanggai akidah padahal itu padila amal iya na masalah makoko pak itu gamata pak tak bagi angka kajian Islam angka yasa kajian iman, angka yasa kajian ihsan. Iya ko kajian Islam berarti hukum-hukum. Baksanana hukum-hukumna lalam na sampajange, hukum-hukum dalam kaidah muamalah, tetap mapangewat ko. De nasi di pendapat apa puang Allah Ta'ala memato makada walizalika halakahum mako memato koro pancaji de masih dipaham. Ya maka dari Allah Ta'ala telok melo kak pasti dipahangi atakku wading wulle tapi deu melo puang Allah Ta'ala itu de melo ikut tumalele ngapahang maka dari Allah Ta'ala walizalika halakahum mako mimatokuri pancaji de masih dipahang jadi nang kata uci dimi pahame na pake tau newa na puang Allah Ta'ala ya tu apa puang Allah Ta'ala mimato make lorangi de nasi di
paham makiro pikinnya walengi contoh supaya membahas saya paham angkai di oko ahlus sunnah wal jamaah nah dia makada apa tu ulama atau pandrita lopo ya ciori pikin lah Imam Tasyafi, Imam Malik, Abu Hanifah, Ahmad bin Hambali iya napa atau pandrita tapi te pendapat nah iya ko Muhammadiyah tu dia nak pengbang apa tapi cik dimitu nasapai hak desa kami nama tak dae kami nana sama turusi atau pandrita napa nala cik dia nanti setarji makanya itu sampajanna Muhammadiyah mapa mulai kata derekna doa ibtitana carana rokok carana suju pada mana mapa mulai punggawana ko Jakarta tingkap pusat letu oko desa si rupa tu yopo tu NU maka tega nalati Allahumma baik nalati Allahu akbar kabira maka ega nasaba magai apa memang to mashab dalam fikih yang miko Muhammadiyah nasapa yolo ke hak desa kami nama tada ia naronala cide ia nanti setarji waleni contoh masalah mak dosa kengejen ne angka cik di tau mato kan angka cik di tau matoro boleh bulu pak bulu tomato pak bulu arak ya korak pak bulu maka dai tahu arak badui asana Niro arak badui pole bulu langsung ko nabi tamakutana tomato maka dah iya garoko pura kak mak jenne ya Rasulullah takut lau karawai lama rupa paham oh iya anak mundrin kak pak dia paham nih takut lau karawai lama rupa nah dia nau pakai ngipal lapi umelo mas sempajang mak jenne gak pemeng makin nabi aja nah nabi aja nah iya tuh muka rawai na pada mia itu udah cilimmu kau niro rewa niro 20 asera asona angka to makna 20 rua asona puranon nak ya to matoy makutana we angka manatal luka lolo tau malolo ro lo okko nabita si tinro tudang nabita ko lari-larian na masigi natako angka tapalo makutana ya Rasulullah pada pakutanana iya ko pura kak mak jenne tako ukarawe kamaluakku tanpa palapis umelo mas sempajang mak jenne gak pemang tappa makadamanya nabita ak jenne mana ko ha nah itu keren pada pakutanana tapi lihat jawabannya iya na arak badui lay podangi maka dade marigaga berarti aja nemu jene asam pajak mano iya kalau lo talwewe makanya nabi tak jene mana kok iya nana berbeda pendapat lo maka dai angkana tau pandrita maka dah iya rohat desa iyo nak pamulangi nasabak tau mato makutana yolo napa nak mudai mundri berarti terhapus nih had desa iyo loe maka dai kok kuliah agama nasi mansuk lai susui ya undang-undang maka dia di amandemen betongan natanya nih ya roh berlaku angka undang-undang baru jadi hak desa baru dia nak berlaku ya roh jadi nak berlaku maka dia nak muka rawai lah merupa dia mau pakai ngipal lapi ko puro mak jene batal ya jenekmu ya naruh nak pakai kena pakai ya roh maka dia Imam Malik jolo na deje nak kada na ditabatal dia nani pakai ya roh yolo na nabita matoro pawi yolo ya matop pawi mundri na de nakra nabita de nani pake ro hak desa yolo berarti hak desa berlaku dua-dua ite gere keadaan na paresse na sa iya pamulangi makutana tau mato iya kedua tau malolo berarti ako tau mato karawe kamaluan na de na marigaga apa wadi jaji tu mata minakakang de makira iya nih kau tahu malolo berarti angka syahwatna batali genena berarti ya ki karawe kamaluang ngetannya iya rui karawana na batal iya nih kau kana pesu na batal tapahannya dua nih pendapat kayak kena batuk metola bapak ngewan itu kemakan salah itu kere kemudian angka tahu pandrita makanya tidak makanya mantap sapi ide
desi pale natasusu ay yang kamu pagkakurangan na. Nasaba itu tau matoy ang kalasan na, matarutari na patak kalupa. Ito, maka na kami hanabita, bata nasang hindi na marigaga. Dito pagana, si Badega sabin na, jadi din namin. Dito paniris sa makaratan niya to, kaya ito pa bala, nataw po limi bulu iya talu kalolo, din na mong kimabali, talu-talu na. Ay, iya lang dipake yan na riya, sa tarji, melihat hadis mana yang paling kuat. Kita paham ya? Ide tu magpangewa meto tu teba ko may magpangewa. Pada ya tu sige se olina roane makunraye bayine si bawalakay ya ku imanta sapi ina batal ijenne. Namo bayine aja takada bayine kumo ay de ya imanta sapi ya tu bayine tanya muhrim tania taulem ni tapi ya punai. Tanya muhrim datu ko baineta na si mantasabi apa yasannya mahram dua sarana haram dinikahi si bawa haram digauli nanya bainewe lain nikahi si balai gauli bertanya muhrim makanya tu bainewe manuri mantasaki tu hak kutamli asanna agak sa hak pakai hak pakai asanna tanya hak milik hak pakai nih. Tabahnya iya na tu na pangewangi tau pandrite ya kok kita nak malam masaka ha tapi tari jolo cede lau walengi kesimpulan nah pangewangan na ya si ba Aisyah maka dai Aisyah ina dena rusak jenne na lakaye ko sige say si bawa bainena apa angkan nabita polei mak jenne na melolo mas sampajang na lepak bawi bainena dena nak jene na lomas sampajang Aisyah makadai mantasapi aganna na bau iya ko sarakna na bau berarti kepala pi na kade na gesay itu ni kere ina maraje wani mantasapi nasa de angka sihat desa na pu ba Aisyah makadai Aisyah angka nangka matinro ka si bawa na bitta tanga bani tako pesak dinga aka kamarak na nabita macika tanga bani pesak dinga lau kapesa inabita pak dega lampu kapesa inabita lau sapa pak dega ko sidapeku macane ka masapuru lau rapi lau sapuru aja na nabita lau pananungi pala lima suju inabita bikine batal ijenne nalakaye nareko siges say makunraya bainena maka pajamema ni masampaja nabita apa ukaramay makare mantasapi masampaja ya nabita na suju mi dena mana na to suju masampaja itu kare tanda mapangewang itu ina maraja hewan nah dena iya na jadi aku ya na pahate pak de itu na pasala apa ni saya kada angka mema dalele na pake okay. Jadi iya miro pak disa ngamakwero perlu ipaha pak magi na dena to mapangewato pandita dio lo dena si sala ana ya to mania to makokwa ustasi cede salik neraka magi je tu nangka nasaba makuramo pinabaca iya haji biasa makwaro cede biasa lautang ngaro patu kumakulia nayoli kalau macaramo kogo ada upasalamanang no mana boleh macara mana kereta apa nang kau stasi di milalan nola jadi makome mah jadi ini naro pacara mah jadi itu pak agama pada milona warunge pada lona warunge iya ro warunge angka nasubale angka watemanu angka kaju angka tempe ini mani bawa kega metala ya ko watebale tala ya naro tandre tapi aja tapasale tau mandre tempe itu jadi aku pandapak nih mantas sapi nalate aja tapasale ko pandapak na Abu Hanifah na pake tahu yan tu ampai idio ko NU maka tu ya rupan ako masampajang mo Allahu akbar wah mega tu itu angka jadi angka tu na bilami itu dia pernah makanjak tato na Allahu akbar angka to ko bami maka de nakai padahal ya ko to melomi ta ko dalelewe maka dai Abu Hurairah Abu Hurairah Abdurrahman bin Sahar asanna ia mimpi yasang Abu Hurairah ambo na cokie
Nasabak mapangajian ngina bita nangka nak coki masuk puluh lima baju junah. Katuli jubana ra maloe. Engka nak coki mak benyo ko rumah tinro. Mapangajian ngina bita mari na tapalupa iro nak coki masuk tapanai te tasel. Tapana jepu na pengi pe mata mana pada katani maka. Maka dia Nabi Abu Hurairah pada alasannya itu Abdurrahman bin Sahar. Tapi Nabi maka dia Abu Hurairah menurut riwayat sejarah pura baca Abu Hurairah na tahu papir coki angka maka da pada tu 70 cokina. Angka tahu maka da 270 dia ni sagaro kena cocok yang jelasnya lebih 200 cokina. Dia tahu pakai apa tahu bila pak 200 cokina. Dia tahu pakai di. Oh iya. Iya naro Abu Hurairah itanya ko Nabi tak kada mu pandre moga. Nasa upandre sah. Maka dia Nabi teh ini Pak Guru. Iya kota kok mau buka pintumu ko elei pura ko masam paja subuh. Ko elei ro mau buka pintun na tangak muro. Na tako angka coki macuri ko pole monri. Napas nadapi pak buat tengah na palan na pintu kangka tu pintu palan na makoe istilahnya dia rokatan yang ngena napas lep panguko tu tangana de na taru masuk tapi na lepa jiriolon na susungyo kurupana cokiro koelei maka de na bitta illau dokko illau ko dalle nasaba angka mitu malaika pak bagi dalle na kuatu sipak na coki ya jadi ini naro na podato na bita tanya Abu Hurairah bawa ya di angkai cokyo kubolata ya ko tabuka pintu tanang katako macio na lepa pasok ko tangana lalam melo masu napa lepa na lepa jiriolo na napa na sapurura ngokurupana maka de tomato tariolo ya ko mak julumate coki nah ya tu na masuk ilauki dalle ilauki dalle iterima doang aku tuh. Biasa mungkin runtuh kah? Tapi biasa lagi sempat midi. Ada pahala lagi nak kali patu dah kue. Itu iya. Iya naro napak guru ngaro tau pandri teriolo maka dah iya tuh. Apa iya tuh pintu bahaya tuh. Natiat tuh nabi tayon risandre do pintu si bawa palanna. Ya sange palang ya tuh akan tenyangan na tuh tahu-tahu rendringnya tahu-tahu na dia nabat di yondre sandre ya tuh emang ke dalil runtuh bolokui kita nih Imam Sarnuji dalam kitab Ta'limu Ta'lim maka dia nang kata sandre okodo pintu patapulo sona tuh na cilakai alena marat di dale na pole patapulo sona ya na tuh nak kada tahu matoy riolo pemali ha ya ko makadai pe mali makada maja ang kajana de nawat dituto sandre ko do pintu de to tu nawat dito makali cubu-cubu ko monrina do pintu apa angka to lasok ko tu ya serihil ahmar ya tu gi cela ya na tu madari nakan na tes taro ya tu jadi ini makun raye ko monri macurita aja hata sandre ko pintu ya pak madari tu ase megaya tu kokiro kita ni Imam Sarnuji kok kita na imamu gasana kita na Hadratus Syekh Hashim Asy'ari dalam kitab Ta'limu Ta'lim Arwami ya ku Imam Sarnuji wita lebih 20 cilakai wita kegero nomor sidi sandre okodo pintu ibuka jendela ko pure asara gang ke mengeribi jadi aja tabiar kang jendela tak buka letu mengeribi ya na pura sara tatutu nih kemudian yang ketiga ya luluka wajujui pakewe matangangi pake wajujunya luluka biasa ya luluka kacamata ya luluka HP ya luluka pusa na kunrui dale itu patapulo sona tuh kemudian wajuju purai pake melo isasa ya lapal lulu alasata makadamisa sa ko bajai termasuk ya tuh angkat pakai jakka polo ni matana ni pakai mau pakai jakka ang ada dito ko boleh ka jakka polo ni sinna itu tu kunri dale itu hadda saya Imam Sarnuji rampe dilalan na kita na dalam kitab Ta'limu Ta'lim tau pandrita lupo
na pango na tunasa tomatay riolo pemali maka aja mo jamin do na celakay ko to aja mo sariwan nyo ko bolamo iya ko cita makwa masering aja mo sari pole lalang pole saliwang ilawalala na pamupulong garo jadi care-carewe aja na dapi mga ribi de mo pulong apa nonro itu jing aja mo pak bani saliwa bola iya nak bani saliwa bola sasai pe manapa mo pake pak nonro itu jing Oko nito na madar yang katau mapat di arona langsung mate eji pakaiannya tuh oke itu jadi natya manang makadani to materi lo pemali iyo po na monde na sagka mana siasa de gada lelena pa de nang kena baca kan jadi laulolongan mo pa ye na mo tu seret naso pole tak sibawa guruta kiemunin ang katau pandrita ro Nahdlatul Ulama pengurus besar Nahdlatul Ulama oleh Jakarta lau dampingi masyarakat Buro Kojo Pandang sambil juga berdiskusi dengan beliau bertanya beberapa hal kedua telu aku tenang okoro guruta okko maniru lolongang lau pasikan nakan naidakina tongang ihanasan ngito pandritewe maka daya di okko Indonesia ia tu pasal langi apo na nabitah apuna nabita jadi arak pole Yaman tamok Indonesia Nusantara pada tahun 1600 sampai 1800 itu 3 gelombang galombang pertama kuwite ko sejarah itu Al-Katiri iya naro pole Yaman dari Lembasiat apuna ro nabita tapi pole Hadramaut iya tidi si dendren rapang tau mau pa tuh nasaba onron nawalye iya ko to sapa ki buru tau pandrita pa ina magampang ilolongan sebojo koko lakuang saye karama oko kulo angka korapang sebo die saye manang arak ne meto pole ya mana ro jadi tamo ko jadi itu di pasal lang itaw matota tanya ustaz kulu tanya betongan tanya ustaz YouTube tau apu na mematona bitah apu na nabitang katama lo kuno santara onrotona sininda asang-asang ngagagay pa napasal lamanang idi mililataw gi makakdo jadi dena me siruntu basara ito tita ni gare yan naro ulawano kaka tungat tonar sanghe bepata nagare age di bepata ugi manasa buronggo itu makade barongko dari kata barakah basara naro barakah apan dari kata afwan basara naro pasok enggak tuh pasok itu sama sangin pasok toh itu dari kata pasol lili rabbika wanhar makanya macaca tu menrek pada pubana pada ulun masih pasol lili rabbika angka bepate jaga katiri salah tania katiri salah maka dai al katiri solah ya ro al katiri tania bicarogi apa ya kota sapa kok kamu setu de tu gaga bicarogi ne tu al katiri maginan ka katiri ya sakatiri itu nama suku dari Yaman namanya Al-Katiri iya naro nakada asola makade katiri salah katiri mandi Al-Katiri mindin jadi iya naro kau cucuk tongat toro degaga tuh tejo upui di Andrebama nih itu jadi ternyata werra iya ko namporangi makade berra iya ko menasi makade werra magi na beda na yamato iya ko namporangi makade berra dari kata birrul walidain mapedecing iya ko menasi makade wara jadi si salah na paniti di bepato gi apanya tuh loka kaluku gola cella ya itu tesapa di gare konde aga kaluku lakbu gola cella leti kigarela ko katiri mandiewe tanaya tomie katiri sala ya mato burongo golla mato si bawa loka tolia mitu je negare jadi ya mato tu be pamacenne ta yenaro nalengi asang tapi asanna manca di pak dongem
Namun dia nanti nak nabita. Nama itu adalah doa. Jadi dia nama lasa, dia nak kenal sama kalian. Apa Andre nama kanja? Yupui di makoko hai. Kamana ni rupa nalasai? Pak namo bepa tadi tu ni risang sana kan komai. Betul kan? Pedi di makun raya. Ya kong kata sarai aja nana teko tak toli palena. Aki buani hawai palah. Pak ya tu teko tak aja maje nang kate yaki buat telu tahun wat di mau payinu. Ada? Dan tahu namanya kare. Nagangkan 5 tahun tu teko tak wat di mau payinu angka JPT yaki buat 5 tahun awak di inu agak memang campuran naro. Natengi Tapi 5 tahun awak di mau payinu. Naya ko maki buat tengi di pak koele ina minin korebengi mawari ni. Ide kare. Magi PT kota ena yinu tegalas makoto dewa kada aja tiru tegalas tapi ais ya nang kaga mon romai tangka campuran nama kalian lihat tuh wakiro jadi upasange aja na tu ya ro aja na apa mega ton ye makun re pedelo se pede makutui to limana meripa nah dena nane maki bua wae pelah tulimelo maninasang anu wae iya namai kahe. Jadi ini makun re yang kato tu baraka nak kotaki buat orang ilakai tawai pelah. Ya mi koto di teko tak menina pasta dia ai. Sapra bani basere kemudian. Jadi ia naron apa? Ya ko pikir. Jadi ya tu ko pikir bahas eta tema pangewatawe. Angkan nabita na solli o kisilam puro cilina, angkan non ribendreng, angkaton na mariolo. Iya mi makabawangi mako Allah. Ide penang kau runtuh. Pak angkat awi tahu nak baki tangala dan menahan makai satu bami Allah gitu yang nama makun reye angka sahat desa ulolongang makna para apa isi kuna apa si lempu salengkana si baca pak jarina layolo yaitu ko makun reye soli makomi dena taraka menre arwane bemi tu wat dinola bembe anak bembe palawangan nakalepa berarti taraka itu dek rone akakai cede ya makun raya di parapai makiro pada itu komanda kak ya rone we makui ko makun raya tu rapai cede suju makun raya kena lalu nabita na ite makun raya suju makai nabita ye ko makun raya ko suju ko para rapai sikumu jadi na tu ampai makun raya ko suju no tu limana ya mi korone we naten nabita magina tu nasa nabita malaku pada suwe itu ye itu dina wading rokok itu makari hadesa yakui paling na kangi kaca nabita kolaka na koroko kacapan wae dena tak boloh berarti makanja lampu na lakai apa makari hanabita angka tupanga kami na makalasi tau minaw eri lala sampajang makari sahabat angka kapit tau minaw ko sampajang maka nabita nang katau rokok dena lampu lakan yana tupanga kami na makalasi katongato tu tahu pak rokok mah kalokong dia nawat dingin tu tapi kecuali tu mampat dini melekat na aja na tanui itu pak matan ramatoji tu numpat dilakai itu dia liri bina sapa si bar tembok kok ke masigi dia sandre moki pak sandre moki dia nama rigaga itu dia nama rigaga angka mo tu pak burapat dilaka angkau lolongan ngoko kita kita hikmah termasuk hadesa desa narampe guru tamali belawah itu simpai wisan na sabang ka jamaah na podang ako bone oleh maceramo ko bone nang ka jamaah na guru tatomato kasi nasan iya tia upake ustaz tapi dewa pak gurungi kapik ku yasan nasa sisil itu tetanai ka kadagat ta pake-pake diwa na di mana naman padipadilat ka tadi mana nakan padi utu padagi nasa kada de wisa sana sa kada mi me pak guru ya tiasa tahu seke pada me palete padi sangana na saya kene de ta cara mangi ustaz de tu di sangita kue ya si sana tu pake de sana cara mak guru tamali nanya maninasa ngoko kampung dapi siletik kuya ro matemanan ni na cara mangi guru tamali delawa almarhum amagafurlah maka de guru ta ia nang katau mas sampaja sunnah subuh berarti pura bas subuh tahu mas sampaja sunnah subuh nang ia ko rakaat pertama
nabaca alam nasrah. Napa rakaat kedua nabaca alam tara kaifa. Dia nak nai pat diutus itu sebab padilaka. Kuya tu nala pangupu. Na pakai tomato ya iya tu pakai pastas de tu nak kena bela. Itu apa na porang aru biasa kada aruani pulo na pitu tau ngumuruku. Iya, dia nang kana sanakannya apa dilaka padi utu. Kita coba-coba nih Pak. De tu patuna terlambat. Itu. Jadi ya kok mas sampai sunah subuh. Rakaat pertama sesudah Fatihah alam nasrah. Al-insyirah. Rakaat kedua alam tara kaifa. Ya roh. Jadi Pak berapa dilaka itu papalampe sunga tuh ya roh. Papalampe sunga. Yang kata tuh ko Imam Ghazali supaya dena istilahnya dena musuh kita tidak merusak. Deka tahu me pasolangi alam nasrah rakaat pertama liila fi Quraisyin rakaat kedua. Iya. Jadi ya roh. Jadi di manih ke kami tak pakai. Mekimali Pak burapat diutu mekimali pakai salamat jadi toh. Jadi mani. Itu jadi sampai jas sunat subuh tanya sampai jas subuh. Pekerja kita lina letak ketika masalah kok sampai jas subuh. Tanya tu sampai jas sunat subuh mi. Jadi ya roh Pak burapat dileka. Itu dan itu obatnya. Kemudian itu sampai Pak ayah kotor rokok bela palam pulang tu elak kata. Tapi angka kita tahu mako kamar sempajang mamulai makaliliang. Dena rokok makalicuai. Iya. Dena rokok apa ya sengnya rokok tu si lampu ilaka si bapun cinge. Na payaro lima ibu kai cede ide ronewe ya makun raya lari tamai. Limana si kuna lari tama. Iya ronewe lari masu cede. Tapi aja mau nakoe. Masu cede. Utue yon roi ma katani. Tapi angka kita tahu rokok napa no ili mana lopa cika cina. Napa maliwang ulun na layawa. Angka moha desa urun tu bahasi mariawai ulue na utue untuk sampajan nami makun raya. Iya rone wede nako. Iya rone tapahange sampajan makun raya kamata jamah. Tapi arone itu iya roh. Jadi mesti tu irisa makadani ga makutani aku makunrai berarti sampai jam makunrai. Apa ia tu sampai jam makunrai tanya hadis pilih. Tanya makadana bitta jamai nasaba arwani na bitta nampak gurum itu. Tabahang ya. Ayah mana bitta ya curi maka dari mana taraka sikuna ko kata berei ya koroko inapa ni ko masampajang ina bitta kedo janggo naro timunna ko sampajang loro sara nang kalinga sahabat komondri na makada iya surah na baca nabi te berarti masaw-saw iya na tu nakada to pandita ina iya na sampajang tata yang kalapak dilana namo mani hamasaw-saw iya mi ko makmungi aja terganggu imange pang kami gato tu makmung Allahu akbar wah ya si biasa dan na imang ede nako ede na wadi abahnya ia namai di imangi masaw-saw apa dia nama ko bawang yang katau kata bere napa mamakko bawa ini nakwa apa ia sampajangin nalapakan ilillah bacaan nalapakan rokoki angka miasang rukun kauli ia ko makadai rukun kauli berarti Fatihah tahayya pacapurang sahada siba salawa bersalam takbiratul ihram itu rukun kauli itu mesti nalapakan lillah yaitu ampai mangi kumatai at-tahiyyatul mubarakatus. Assalamu alaina wa asyhadu alla ilaha. Masutu napasaw ya Allahumma sholli ala. Aja nakara ini aja. Aja rukun kauli ya eta pa usahakan ya. Napa ni ko doa bersama kita lada-ladai. Pak Mengatoji itu imam doa bersama nasa ngalina nilai mina patujui. Amin belum to melo mangamin na din yang kalinga. Ete. Iko doa bersama taladai. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat. Maka dani mamungi amin tatarima po. Pero makanya ro
Allahumma gafir pot tak dampeng sinin na salang arone salam makun raye tau matappa arone tau matappa makun raye mapamulay tu gang kaya matebe wal ahya'i minhum wal amwat yero Allahumma anta salat pongidi minon ria pole ngasang salamakan yenaro tilaw Allahul ladzi la yadurru de gaga puang musibah wa di pole turur langi ko tanya izin ta yero yenaro rabbana atina aja mo na malampe tingkat to imah gaji itu masa pini kata mah mu jago kata jabaman ni nasa haming angkalalo na pasitodo haming ay no kasi na ima gimpe mak mukiru de gaga ini jadi masalah de marocak memang marocak ko makiro yo ko manasay ira tu ampai megra to je to baki tangan asanga je to milodo na de to yang kalinga gaje imangi minonro je eto iro makade emak de taro ni re pak makar be mati je tu guruta aserame matto je to anak ne balisi anak macona na kiri lo ko pak bere jamaah ya nang katau pak kama pitai na lupa tama purana mak bere selang imangi lupa na maso anak macone balisi itu eto mangolo saliwa memang itu sandala nah ya na tu anak macone belisi apa asera tu anak dua anak angka na terlalu apa na angka tu nanti lo koto sel lebih nengang taman ni batu di oh iya taman ni angka nanti lo koto sel lebih nengang tu 5 pangewat tu na tu ampai na sore na bita dasin si badasi masar na tu koyo tau purebutin ya na tu pangewang itu ya na tu ampai na sore na bita amber salah komenta makamara angka tu nanti lo koto mak beli bola na tu salah iya tu persis salah itu na saga je manu na yanu macare parepa mendre ko ade nge jamban na pamade ina tu na kare guru takali sidendre mak komemnya tu ko manu dia tu na bisa kaje nendre itu guru takali sidendre na pamakada ya komendre bali bola na bali manu na bali bola mo ko ade mo na de na bisa kaje na tako jamban na pamade aja mo bisa itay manu ade mo ban na mo bisa itu guru takali sidendre aja na tay manu mo bisa ya pak mano ko tay manu pak makada manu na bali bola jambang yo poko ade mo bisa kaki ko punna itu guru taro jadi dia itu kagak banyak melapa jadi aku deh sakira ya no pangolong ni mamagi-magi na pabarakai po ng Allah Ta'ala jubasang ni bapak ibu sekalian iro amalang-amalang kuno subwe mana satu hadesa nama kadalalo timanta sapi yan ang kataw kuno nalupay bi kuno subwe suruh sujud sahwi ko nalupay kuno subwe timanta sapi jadi itu kuno apa kunut nazila kunut laknat kunut sunat witir kunut 10 Ramadan itu kunut sunat subuh iya ko nazila iya ko pole bala pada besang ka COVID-19 la corona iya naro pakunu itawe supaya wat dingin apa salama ilaga manre balawe ko tu kampung masama samalele balawe manre makasolang ko se kunuki eta sa kunu nasila manolak bala yero atau angka tau melo mak dosa aku kampung itu kunu nazila atau kamelo to sarangi kampung itu kunu nazila sawe la salah sasilelewe kolera agay komay na salah silele kunu nazila ki itu kunu tolak bala iya ko subuh kunu subuh kato tu kunut laknat iya pernah zaman nabita iya na niatnya niya patapulo pakapelakoran na kiring na ihadan na ibunuh manang na ibunuh manang pakapelakoran di sumur barut itu iya naro na kunu nabita aling iya cilakang iya tawe wala iya kepamalakna kemudian Allah mengatakan iya pemurusi Muhammad pakonir pajan di nabita tapi nabita kunu biasa siulam selama 5 waktu dena subuh bawang loro asara mangaribi isa subuh ina kunu imartaru magai nasabak majai nyawana nabita tau nasuro lo maka pelakorang nasuro lo pak guru lai hadang uki Yahudi na paliun ya naro na kunu laknat nabita sekrekom impong Allah Ta'ala nalingi pamala ya rota wunungi paka pelakorang dan Allah mengatakan urusaku ni Muhammad pajan di nabita nasabak itarima ni donna makiro ginaro kunut laknat napapisaw ni naturong aya tapi ya subwe dena kenapa pisau inadita menurut si dirwaya ya natu ampai toli kunu subuh ini
Ina ro mega apa tu makada bid'ah pak dena lolongan hak desa nah. Itu kare. Jadi perlu sampaikan. Saya kira ina ro pangolongan Bapak Ibu sekalian, magi-magi napa berkah pang Allah taala. Alena gurutta Kiai Abdul Rahman Ambodalle, alena gurutta kali Belawa Kiai Abdul Malik, alena gurutta Kiai Abdul Muhid Yusuf kali Sidenreng, gurutta kali Pak Baja. Seakan-akan iro amalan nangga itawe makade iro amalan ero degaga dalelena, sehingga istilah napa kita we makopai makade amalan bid'ah ekega ero megega kunu ena sangi bid'ah doa bersama kotopura mas sempajang nasangi bid'ah. Jadi mega mak baca donge komai nasangi bid'ah, letek bola baru itai nabang nasangi bid'ah. Iya na istilah bid'ah napake tawe makoka untuk supaya ia rosalange si sele si pasalah. Nadena pangewat tawe Pak Bu nareko ya na pakewe rewa iloko hukum na agama haram, wajib, makruh, sunnah, si bawa mubah. Ya kukui lima dasar rewa dena pangewat tawe dena si salah. Jadi ya kongka aga tajamah nakada bid'ah tapodangi makada aga hukum nanya. Iya ko makadai harang tasuro ni sapai dalele kega dalele masurongangi ya tau larangi na sabari na harang kama kiro iya mito ko makadai bid'ah apa capana ya tu bid'ah neraka kama kiro. Jadi nangga makadai nangga tau milau doa bersama pada imatarona pure mak bereselang masih kiri jolo tanya bid'ah yero angka mematoda lelena hak desa tapi tanya sempajang upa bahagi kie tanya sempajang apa iya lo sempajange ibuka ina si bawai kata bere itu ina si bawai bere selang imonrina yero tanya sempajang tapi asana sikir masuk dalam kategori ibadah. Iya miko na jama ipu ima yolo na bere selange salai apa okui sampajange na pertama yan namoi mondrina sampajange angka mematoda lelena tapi degaga hak desa no kilala sampajang. Jadi aku nggak tahu makada degaga sikiri na rekopure mas sampaja tahu tahu makura baca ya tuh makura baca. Jadi iya na mega pasalai na jamai imangi makokoe jadi upasak ipu imang tapan nanungang iro nasaba okom itu onrona na wadding to pada mangolo milau dolori buang Allah taala perlu upalampura cede bela maka dia rodo abar sama dua memat toje itu pendapat angka pendapat maka dah iya rodo abar sama si bawa milau doang tapi dia na pada ilau kata pada kau makan bersama pada Yandre Andreta tepakan jaki kare jolo. Jadi maka dia senge doa bersama si bawa milau doang tapi pada lea ilau peko nilau na misal na pak gadu koiko pak darak ka iya dia tu na pada ilau pada angka nga iya pak galu koiko dia tu na pada ya rega maka cidi pak balu esa cidi pak galu ya pak galung milai bosi pak balu esa milau aja na bosi pak dia na tarale sa na kumisilopoy jadi iya na okoni na nala dasar nah saya senge doa bersama si bawa milau dong pada ilawi kebutuhan tak padahal deh harona cocok sa dia na salah tapi iya lo hak desa dena iya miro bawang hak desa bahas hitan tapak dongengnya dena iya miro makanya tuh koi buka ikorangnya rata-rata ya tuh pak dongengnya namanya capana
Rabbana atina fid dunya hasanah. Rabbana zalamna ampusana. Namana capatna berarti kami jamak. Nangka hadesa naro nabi tarampe makada. Ya ko ganna ipatapulo umakku si pulung-pulung. Angka ko tu salasi dinawali. Iya ko milaw dong itarima tu pak dongan nah. Ya iya ko ganna ipatapulo jamaah. Nato mangilaw dong insyaallah. Kajamina pulo ko nabita. Iya to na tu pasabar ngampai nabita ya ko masam pajat tomate tawe nilaw makada pak ganna ipatapulo jamaah. 3 sab dengan 40 jamaah. Imam Asy-Syafi'i ukulalanna kita fikirna makadai iya pana assa sampai jumae nareko 40 jamaah mukim. Iya kecuali tu kampungnya de meto nagan 40 tau de marigaga. Iya ko ganna mi 40 tau ko tu kampungnya de betongan na orang mukim tau monro ko tu. Iya naro nalai standar 40. Walaupun matu ko pikir kama dupa-dupan. Iya naro pasabarang jadi ya di pu imang. Iya ro nak tajamaero angka tu dalelena angka kama hapacara mapole tapa makada bida amanang iya tu isa naraka manang iya tu tasurumu jo mak baca-baca. Kada pegay-gamu kita mau baca. Apa iya ro guruta de metona cede kita na baca si kampilo. Iya mana ha guru ta kali si denre tu kita na macan ne mematoko kamarana. Napa ni guru ta na apalah? De na tarubang ibo na. Ya kong katau makutana makre guru ta angka koro kita lamari nomor seko langga seko nomor seko dah lama seko tu. Lalu nomu ale mu buka mu itai. Nah apalah? Apa de na pari lamari kita na nareko de na apalah? Itu yo po nana emak ko idi malibo madari lalo de nalak gapak buku nah dia pernah dibaca jadi ko ni he jadi ro tau pandri te dio lo malo masakka ibacana jadi de na mega mapasalah yo po miwita te emak ko ako manu ye napai sirupa na sang magala ni mapasalah emak ko matiga je gore nasa guru ta makade nang katau ci di menai sang magala tu mapasalah apa yana de na pada ni sang salah ni yana tu ampai makada de baca-baca moki iya di parengkalinga mako masyarakat iya rota amal kange ke gana makada kutong kong katau makada de gada lelena tasurumai makut tanah tanah makada demi tidak tahu pandita tario lo de na pada te mako ko marengkalinga carama iya tahu pandita rio lo makadami baca iya mu pigau na suruh ni rewa. Iya ro tau ipodange mako ro dena mega kutanana dena kadang kamoga hak desa na kenri mon ro hak desa na asamoga hak desa na dena kana kutanangi anak mundri to menama ko kwa maka kutana yana kai podangi ta maka da semoga hak desa na kenri pole de to kana malam mah si sana ipodang de to na jami apa mega di makoko apa makoti halino magampan ni yonroi mak guru HPW idi manibawa pacara mapuleke kami tita sehingga mereka paham on rotona madari dasarna agama ipasi garu-garu on nak moro ko Facebook wa pangewa mapangewa ma ko Facebook nasaba napasalai nanggai akidah padahal itu padila amal iya nama masalah mako pak itu agama pak tak bagi angka kajian Islam angka yasa kajian iman, angka yasa kajian ihsan. Iya kok kajian Islam berarti hukum-hukum. Bahasa hukum-hukumna lalan na sampajange, hukum-hukum dalam kaidah muamalah, tetap mapangewat ko. De nasi di pendapat apa puang Allah Ta'ala memato makada walizalika halakahum mako memato koro pancaji de masih dipaham. Ya maka dia puang Allah Ta'ala telok melo kak pasti dipahami atakku wedding boleh tapi dia melo puang Allah Ta'ala itu dia melo ikut tumalele ngapaham maka dia puang Allah Ta'ala walizalika halakahum mako mimatokuri pancaji dia masih dipaham jadi nang kata uci dimi paham na pake tau newa na puang Allah Ta'ala ya tu apa puang Allah Ta'ala mimato make lorangi dia nasi di
paham makiro pikir nanya walengi contoh supaya membahas-bahas kita paham angkai di oko ahlus sunnah wal jamaah nah dia makada apa tu ulama atau pandrita lopo ya curi pikin lah Imam Tasyafi, Imam Malik, Abu Hanifah, Ahmad bin Hambali. Iya napa itu pandrita tapi te pendapat nah. Iya ko Muhammadiyah tu dia nak pengbang apa. Tapi cik dimi tu nasapai hak desa kami nama tak dae kami nana sama turusi atau pandrita napa nala cik di yana tiasa tarji. Makanya itu sampai jannah Muhammadiyah mapa mulai kata berekna doa ibtitana carana rokok carana suju pada mana mapa mulai punggawana ko Jakarta tingkat pusat letu oko desa si rupa tu yo tu NU maka tega nalati Allahumma baik nalati Allahu akbar kabira maka ega nah sebab magai apa memang to mashab dalam fikih yang miko Muhammadiyah nasapa yolo ke hak desa kami nama tada ia naronala cide ia nanti setarji walen ni contoh masalah mak dusar kangejen ne ang kecil di tau mato kan ang kasih di tau matoro boleh bulu topak bulu topak bulu arak ya korak pak bulu maka dai tahu arak badui asana Niro arak badui pole bulu langsung ko nabi tamakutana tomato maka dah ia garoko pura kak mak jenne ya Rasulullah takut lau karawai lama rupa terpaham oh iya anak mundrin kak pak dia paham nih takut lau karawai lama rupa nade lau pakai ngipal lapi umelo mas sempajang mak jenne gak pemeng makin nabita aja nah kena bita aja nah ia tuh muka rawai na pada mia itu udah cilimmu kau niro rewat niro 20 asera asona angka to makana 20 ruas asona puranon nak ya to matoi makutana we angka manatal luka lolo tau malolo ro lo okko nabita si tinro tudang nabita ko lari-larian na masigi natako angka tapalau makutana ya Rasulullah pada pakutanana ia ko pura kak mak jenne tako ukarawe kamaluak ku tanpa palapis umelo mas sempajang mak jenne gak pemang tappa makadamanya nabita ak jenne mana ko ha nah itu kere pada pakutanana tapi lihat jawabannya ia na arak badui we lai podangi maka dade marigaga berarti aja nemu jenne asam pajak mano iya kalau lo talwewe maka nabi tak jenne mana kok iya nana berbeda pendapat lo maka dai angkana tau pandrita maka dah iya rohat desa iyo nak pamulangi nasabak tau mato makutana yolo napa nak mudai mundri berarti terhapus nia had desa yolo we maka dai kok kuya agama nasi mansuk lai susui ya undang-undang maka dia di amandemen betongan natanya ya ro berlaku angka undang-undang baru jadi hak desa baru dia nak berlaku ya roh jadi dia nak berlaku maka dia nak muka rawai lama rupa dia mu pakai ngipal lapi ko puro mak jenne batal ya jennemu ya naru na pakai kana pakai ya roh maka dia Imam Malik jolo na deje nakada na ditabatal dia na ni pakai ya ro yolo na nabita matoro pawi yolo ya matop pawi mundri na de nakra na dita de na nipake ro had desa yolo berarti had desa berlaku dua-dua ite gare keadaan na paresay nasa iya pamulangi makutana tau mato iya kedua tau malolo berarti ako tau mato karawe kamaluan na de na marigaga apa wa di jaji tu mata minakakangi de makira iya nih kau tahu malolo berarti angka syahwatna batali jenena berarti ya ki karawe kamaluang ngetannya iya rui karawana na batal iya nih kau kana pesu na batal tapahannya dua ni pendapat kayak kena masuk metola mapangewan itu kau makan salah itu kere kemudian angka tahu pandrita makare tidak makare mantap sapi ide
desi pale nata susu ay yang kamu pagkakurangan na. Nasaba itu tau matoy ang kalasan na, matarutari na patak kalupa. Ito, makada kami hanabita bata nasa hindi na marigaga. Dito baga nasiba de ka sa din na. Jadi din nami. Dito paniris sa makaratan niya to kaya to pa bala na tao pole mi bulu iya talu kalolo de na mungkin mabale talu na. Iya lang dipakai ya. Yan na riya sa tarji melihat hadis mana yang paling kuat. Kita paham ya? Ide itu magpangewa meto tayo pa kung may magpangewa. Pada ya tu sige se olina roane makunraye bayine si bawalakai ya ku imanta sapi inak batal ijenne namo bayine aja takada bayine kumo aide ya imanta sapi ya tu bayine tanya muhrim tania taulem ni tapi ya punai tanya muhrim datu ko bayine tanah semanta sapi apa iasannya mahram dua sarana haram dinikahi si bawa haram digauli nanya bainewe lai nikahi si balai gauli bertanya muhrim makanya tuh bainewe manuri mantasaki hak tuh hak kutamli asanna agak sa hak pakai hak pakai asanna tanya hak milik hak pakai nih tabahnya iya na tu na pagiwangi tau pandrite ya kokwi kita nak malo masakah tapi taru jolo cede lau walengi kesimpulan na pangewangan na ya si ba Aisyah maka dai Aisyah ina dena rusak jenne na lakaye o sige say si bawa bainena apa angka nabita pole mak jenne na melolo masampajang na lepak bawi bainena dena nak jenne na lo masampajang Aisyah makadai manta sapi agan na bau iya ko sarak na bau berarti kepala pi nah kan dia nagesay itu nih kere ina maraje wani manta sapi nasa de angka sihat desa na pu ba Aisyah makadai Aisyah angka nangka matinro ka si bawa nabita tangaban ni tako pesak dinga aka kamarak na nabita macika tangaban ni pesak dinga lau kapesa inabita pak dega lampu kapesa inabita lau sapa pak dega ko sida peku macane ka masapuru lau rapi lau sapuru aja inabita lau pananungi pala lima suju inabita bikene batal ijenne nalakaye nareko siges say makunraya bainena maka pajamema ni masampajan nabita apa ukaramay maka day manta sapi masampaja ya nabita na suju mi dena mana na to suju masampaja itu kan tanda mapangewang itu ina maraja hewan nah dena iya na jadi aku ya na pahat pak de itu na pasala apa ni saya kada angka mema dalele na pake okay. Jadi iya miro pak disa ngamakwero perlu ipaha pak magi na dena to mapangewa to pandita lo dena si salah anak mayat tu makukwa ustaz cede salek cede neraka magi je tu nangka nasaba makuramu pinabaca iya haji biasa makoro cede biasa lautang ngaro patu kumakulia nayoli kalau macaramu kogo ada upasalamana no mana boleh macara mana karte apa nang kau stasi di milalan nola jadi makome jadi ini naro pacara jadi itu pak agama pada milona warunge pada lona warunge iya ro warunge angka nasubale angka watemanu angka kaju angka tempe ini mani bawa kega metala ya ko watebale tala ya naro tandre tapi aja tapasale tau mandre tempe itu jadi aku pendapat nih manta sapi nalate aja tapasale ko pendapat na Abu Hanifah na pake tahu yana tu ampai idio ko NU maka tu ga rupa na ko masampajang ko Allahu akbar wah mega tu itu angka jadi angka to tu nabila mi dia pernah makanjak to na Allahu akbar angka to ko bami maka de nakai padahal ya ko to melomi ta ko dalelewe maka dai Abu Hurairah Abu Hurairah Abdurrahman bin Sahar asanna ia mimpi yasang Abu Hurairah ambo na cokie
Nasabak mapangajian ina bita nangka nak coki masuk puluh ko lima baju junna. Katuli jubana ra maloe. Engka nak coki mak benyo ko rumah tinro. Mapangajian ina bita magi na tapalupa iro nak coki masuk tapanai te tasel. Tapana jepu na pengi pe mata mana para katani waktu. Maka dia Nabi Abu Hurairah pada alasannya itu Abdurrahman bin Sahar. Tapi Nabi maka dia Abu Hurairah menurut riwayat sejarah pura baca Abu Hurairah na tahu papir coki angka maka da pada tu 70 cokina. Angka tahu maka da 270 dia ni sagaro karake kena cocok yang jelasnya lebih 200 cokina. Dia tahu pakai apa tahu bila pak 200 cokina. Dia tahu pakai apa di? Oh iya. Iya naro Abu Hurairah itanya ko Nabi tak kada mu pandre moga. Nasa upandre sah. Maka dia Nabi teh ini Pak Guru. Iya ko tako mu buka pintumu ko elei pura ko masam paja subuh. O elei ro mu buka pintun na tangak muro. Na tako angka coki macuri ko pole monri. Napas na dapi pak buat tengah na palan na pintue. Kangka tu pintue palan na makoe. Istilahnya jero katanyangan na. Napas lepa ngoko tu tangana. De na taru masuk. Tapi na lepa jiriolon na nasusungyo kurupan na. Cokiro koilei maka de nabi ta illau dokko illau ko dalle nasaba angka mitu malaika pak bagi dalle nakwa tu sipak na coki ero ya jadi idi naro na podato nabi ta tanya Abu Hurairah bawa ya di angkai coki ko bolata ya ko tabuka pintu tanang katako macio na lepa paso ko tangana lalam melo masu napa lepa na lepa jiriolo na napa na sapurura ngokurupana maka dia tomato tariolo iya ko mak julumate coki nah ya tu na masuk ilauki dalle ilauki dalle itarima doang aku tuh biasa mungkin runtuh gak tapi biasa lai sempat midi ada pahala lagi nang kalepatu dah kowe itu iya iya naro na Pak Guru ngaro tau pandri teriolo maka da iya tuh apa iya tuh pintu pak bahaya tuh natet tu nabi tayon risandre do pintu si bawa palanna ya sange palang iya tuh akan tenyangan na tuh tahu-tahu rendringnya tahu-tahu na dia nabat di yon risandre ya tuh emang ke dalil runtuh boleh kita nih Imam Sarnuji dalam kitab Ta'limu Ta'lim maka dia nang kata sandre oko do pintu patapulo sona tu na cilakai alena marat di dale na pole patapulo sona yena tu nak kada tau matoi riolo pe mali ha ya ko maka dai pe mali maka da maja ang kajana de na wat dituto sandre ko do pintu de to tu na wat dito maka licubu-cubu ko monrina do pintu apa angka to lasok ko tu ya serihil ahmar ya tu lagi celak ya na tu madari nakan na tes taro ya tu jadi ini makun reye komon rey macurita aja hata sandre ko pinte ya Pak madari tu ase megaya tu kokiro kita ni Imam Sarnuji kok kita na imamu ga sana kita na hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dalam kitab Ta'limu Ta'lim Arwami ya ku Imam Sarnuji wita lebih 20 cilakai ditawe kegero nomor sidi sandre okodo pintu ibuka jendela ko pure asara gang ke mengeribi jadi aja tabiar kang jendela tak buka letu mengeribi ya na pura asara katutu nih kemudian yang ketiga ya luluka wajujui pakewe matangangi pake wajujui ya luluka ya si ya luluka kacamata ya luluka HP ya luluka pusa na kunrui dalle itu patapulo sona tuh kemudian wajuju purai pake melo isasa ya lapal lulu alasata makadamisa sako bajai termasuk ya tuh angkat pake jakka polo di matana nih pakai mau pama jakka yang ada di toko bolen ka jakka polo di sini itu tuh kunri dale itu hadis Imam Sarnuji rampe di lalana kita na dalam kitab Ta'limu Ta'lim tau pandrita lupuh ya
na pango na tu nasa tomatay riolo pemali maka aja mo jamin do na celakay ko tu aja mo sariwan nyo ko bolamu iya ko cita makwa masering aja mo sari pole lalang pole saliwang ilawala na pamupulong garo jadi care-carewe aja na dapi mangaribi de mo pulungi apa nonro itu jing aja mo pak bani saliwa bola iya nak bani saliwa bola sa saipe manapa mo pake pak nonro itu jing oko nito na madar yang katau mapat di arona langsung mate ji pakaiannya tu oke itu jadi natya manang makarani to mata riolo pemali iyo po na monde na sangka mana siasa de gada lelena pak de nang kena baca kan jadi laulolongan mo pa ye na mo tu seret naso pole ka sibawa guruta kiemunin ang katau pandrita ro Nahdlatul Ulama pengurus besar Nahdlatul Ulama oleh Jakarta lau dampingi masyarakat Buro Kojo Pandang sambil juga berdiskusi dengan beliau bertanya beberapa hal kedua telu aku tenang ukur guruta opo maniru lolongang lau pasikan nakan nedakwina tongang ihanasan ngeto pandritewe maka daya di oku Indonesia ia tu pasal langi apo na nabitah apuna nabita jadi arak pole Yaman tamok Indonesia Nusantara pada tahun 1600 sampai 1800 itu 3 gelombang na gelombang pertama kuwite ko sejarah itu Al-Katiri iya naro pole Yaman dari Lembasiat apuna ro nabita tapi pole Hadramaut iya tidi si dendren rapang tau mau pa tu nasaba onron na walye iya ko to sapa ki buru tau pandrita pa ina magampang ilolongan sebojo koko lakuang saye karama o ko kulo angka korapang sebo die saye manang arak me mato pole ya mamana ro jadi tama ko jadi itu di pasal lang itaw matota tanya ustaz kulu tanya betul na tanya ustaz YouTube tau apu na me matona bitah apu na nabitang katama lo kuno santara onrotona sininda asang-asang ngagagay pa napasal lamanang idi mililataw gi makatdo jadi dena me siruntu basara ito tita ni gare iya naro ulawanu kakak tungat tonar sanghe bepata nagare age di bepata ugi manasa buronggo itu makade barongko dari kata barakah basara naro barakah apan dari kata afwan basara naro pasok ngatu pasok itu sama sangin pasok to itu dari kata pasol lili rabbika wanhar makanya macaca tu menrek pada pubana pada ulun masih pasol lili rabbika angka bepate dia agak katiri salah tania katiri salah maka dai al katiri solah iya ro al katiri tania bicarogi apa ya kota sapa kok kamu setu de tu gaga bicarogi ne tu al katiri maginan ka katiri ya sakatiri itu nama suku dari Yaman namanya Al-Katiri iya naro nakada asola makanya katiri salah katiri mandi Al-Katiri mindin jadi iya naro kau cucuk tongat toro dega tuh tecu upi di anreba mani itu jadi ternyata werra iya ko namporangi makanya berra iya ko menasi makanya werra magi na beda na yamato iya ko namporangi makade berra dari kata birrul walidain mapedecing iya ko menasi makade wara jadi si salah napa niti di bepatau gi apanya tuh loka kaluku gola cella ya itu tesapa di gare konde aga kaluku lakbu gola cella leti kigarela ko katiri mandiewe tanaya tomie katiri sala ya mato burongo golla mato si bawa loka toliam itu jeje negare jadi ya mato tu be pamacenne tak yenaro nalengi asang tapi asanna manca di pak dongem
Namun dia nanti nak nabita. Nama itu adalah doa. Jadi dia nama lasa, dia nak kenal sama kalian. Apa Andre nama kanja? Yupui di makoko hai. Kamana ni rupa nalasai? Pak namo bepa tadi tu ni risang sana kan komai. Dah betul kan? Ipai di makun raya. Ya kong kata sarai aja nana teko tak toli palena. Aki buani hawai pelah. Pak ya tu teko tak aja maje nang kate yaki buat telu tahun di mau payinu. Dah? Dan tahu nama igare. Nagangkan 5 tahun tu teko tak wa di mau payinu angka JPT yaki buat 5 tahun awak di inu agame macam campuran ro. Natengi tapi 5 tahun awak di mau payinu. Naya ko to maki buat tengi di pak ko ele ina minin korebengi mawari ni. Ide kare. Magi PT kota ena yinu. Tegalas makoto dewa kada aja tiru tegalas tapi ais ya nang kagak mon romai tangka campuran sama kalian lihat tuh wakiro jadi upasang aja na tu ya ro aja nah apa ame katon ye makun re pedelo se pede makutui to di mana meripa nah itu den na ne maki bua wae pelah tuli melo mani nasang anu wae iya namai gahe. Jadi ini makun re yang kato tu baraka nak kotaki buat orang ilakai tabai pelah. Ya mi koto di teko tak menina pas dia ai. Sapra bani basere kemudian. Jadi ia naron apa? Ya ko piki ya Jadi ya tu ko piki bahas eta tema pangewatawe. Angkan nabita na soli o kisilam puro cilina, angkan nonri bendreng, angkaton na mariolo. Iya mi makabawangi mako Allah. Ide penang kau runtuh. Pak angkat awi tahu nak kita ngalah dah menahan makai satu bami Allah gitu yang nama makun raya angka sahat desa ulolongang maka dan apa isi kuna apa silam kui salengkana si baca pak jarina layolo jadi itu ko makun raya soli makomi dia nataraka menre arwane bemi tu wat dinola bembe anak bembe palawangan nakalepa berarti taraka itu dek roane akakai cede ya makun raya di parapai makiro pada itu komanda kak ya rone we makui ko makun raya tu rapai cede suju makun raya kanang kana lalu nabita nai te makun raya suju makai nabita ye ko makun raya ko suju ko para rapai sikumu jadi na tu ampai makun raya ko suju no tu limana ya mi korone we naten nabita magina tu nasa nabita malaku pada suwe itu ye ne itu dina wading rokok itu makari hadesa ya kui paling na kang ikaca nabita kolaka na ko rokok ikacapan wae dena tak bollo berarti makanja lampu na lakar apa makari hanabita angka tupanga kami na makalasi tau minaw eri lala sampajang makari sahabat angka kape tau minaw ko sampajang maka nabita nang katau rokok dena lampu lakar yana tupanga kami na makalasi katongato tu tahu pak rokok mah kalokong dia nawat dingin tu tapi kecuali tu mempat dini melekat na aja na tanui itu pak matan ramatoji tu tu mempat dilekat itu dia liri bina sapa si bar tembok kok masigi dia sandre moki pak sandre moki dia nama rigaga itu dia nama rigaga angka mo tu pak burapat dilekat angkau lolo ngangoko kita kita hikmah termasuk hadesa biasa narampe guru tamali belawah itu simpai bisa na sabang ka jamaah na podang ako bone oleh maceramo ko bone nang ka jamaah na guru tatomato kasi nasan iya tia upake ustaz tapi dewa pak guru ngi kapik ku yasang nasa sisile tu tetanai ka kadaga tapake-pake diwa na di mana naman padibadila tadi mana nakan padi utu padagi nasa kada de wisa sana sa kada mi me pak guru ya tiasa tahu seke pada me palete padi sangana na saya kene de ta cara mangi ustaz de tu di sangita kue ya sisa na tu pake de sana cara mak guru tamali nanya manina sangoko kampung dapi siletik kuiro matemanan ni na cara mangi guru tamali delawa almarhum amagafurlah makade guru ta ia nang katau mas sampaja sunna subuh berarti pura bas subuh tahu mas sampaja sunna subuh
nang yako rakaat pertama nabaca alam nasrah. Na rakaat kedua nabaca alam tara kaifa. Dia kan naipat diutus itu sebab padilaka. Kuya tu nala pangupu. Na pakai dari tomato ya iya tu pakai pastas de tu na kan na bela. Itu apa na porang aru biasa kada aruani pulo na pitu tau ngumuruku. Iya, dia nang kanasanakannya apa dilaka padi utu. Kita coba-coba nih Pak. Dia topat na terlambat. Jadi ya kok mas sampai sunat subuh rakaat pertama sesudah Fatihah alam nasrah al insyirah, rakaat kedua alam tara kaifa. Ya roh. Jadi Pak berapa dilaka itu papa lampe sungat tuh ya roh. Papa lampe sungat. Yang kata tuh kok Imam Ghazali supaya dena istilahnya dena musuh kita tidak merusak dega tahu me pesolangi alam nasrah rakaat pertama liila fi Quraisyin rakaat kedua. Iya. Jadi di manih ke kami tak pakai mali Pak burapat diutu mali pakai salamat jadi toh. Jadi manih. Jadi sampai jas sunat subuh tanya sampai jas subuh. Pekerja kita lina letak ketika masalah kok sampai jas subuh ternyata tuh sampai jas sunat subuh nih. Jadi ya Pak burapat dileka. Itu dan itu obatnya. Kemudian itu sampai Pak ayah kotor rokok bela palam-pulam pelak kata. Tapi angka kita tahu mako kamar sempajang memulai makaliliang. Dena rokok makalicuai. Iya. Dena rokok apa ya sengnya rokok tu si lampu ilaka si bapun cinge. Ena payaro lima ibu kai cede ide ronewe ya makun raya lari tamai. Limana si kuna lari tama iya ronewe lari masui cede tapi aja mau nakoe masui cede utue yon roima katani tapi angka wita tahu rokok we napa no ili mana lopa cika cina napa maliwang ulun na layawa angka moha desa urun tu bahasi mariawai ulue na utue untuk sampajan nami makun raya iya ronewe de nakoh. Dia rone tapahangnya sampai jam akun reka mata jamah. Tapi arone itu iya roh. Jadi mesti tu tiris sama kadani ga makutane aku makun re berarti sampai jam akun re. Apa iya tu sampai jam akun re tanya hadis pilih. Tanya makada nabi ta jamai na sama arone nabi ta napa gurum itu. Tapahang ya. Ayah mana nabi ta ya curi makada limana taraka sikuna ko kata berei. Ya koroko inapa ni ko masampajang inabita kedo janggo naro timunna ko sampajang loro sara nang kalinga sahabat ko mondrina makada iya surah na baca nabita berarti masau-sau iya na tunah kada to pandita iya na sampajang tata yang kalapak dilana namo mani hama sau-sau iya ni ko makmungi aja terganggu imange pangkam yang kata tu makmung Allahu Akbar wah ya si biasa dan nanay mang ede nako ede nawadi apahnya ya namoy di imangi masoso apa de nam makko bawang yang katau kata bere napa mamakko bawa ede nako apa ya sampajangin nalapakan ilillah bacaan nalapakan rokoki angka miasan rukun kauli iya kumakadai rukun kauli berarti Fatihah tahayya kacapurang sahada si bahasa lawa dari salam takbiratul ihram itu rukun kauli itu mesti nalapaka lillah yaitu ampai imangi kumatai at-tahayyatul mubarakatus assalamu alaina wa asyhadu alla ilaha masutu napasaw yaro Allahumma sholli ala aja nakara ini aja rukun kauli yaro tapa usahakan ya napa ni ko doa bersama kita lada-ladai Pak Menggatoji itu imam doa bersama nasa ngalina nilai mina patujui agak to melo mangamin na din yang kalinga iko doa bersama taladai Allahumma ghafir lil muslimin wal muslimat maka dani mamungi amin tatarima po pero makanya ro
Allahumma gafir pot tak dampeng sinin na salang arone salam makun raye tau matappa arone tau matappa makun raye mapamula yetu egang kaya matewe wal ahya'i minhum wal amwat yero Allahumma anta salat pongidi minon ria poleang ngasanya salamakan yenaro tilaw Allahul ladzi la yadurru de gaga puang musibah wa di pole turu langi kotanya izin tak yero yenaro rabbana atina aja mo na malampe tingkat toi mah ada gitu masa pini kata mah mau jago kata jabaman ni nasa haming angkalalo na pasitodo haming ay no kasi na ima gimpe mak mukiru de gaga ini jadi masalah de maroca memang maroca ko makiro yo ko manasay ina tu ampai megrato je tau baki tangan nasangana je to milau dona de to yang kalinga gaje imangi minonro je eto iero makade emak de taro ni re pak makar be mati je tu guruta aserane matto je to anak ne balisi anak macona na kiri lo ko pak bere jamaah ya nang katau pak kama pitai na lupa tama purana mak bere selang imangi lupa na maso anak macone balisi itu eto mangolo saliwa memang itu sandala nah ya na tu anak macone beli siapa aserato anak dua anak angka na terlalu apa na angka tu nanti lo koto sel lebih nengang taman ni betul di oh iya taman ni angka nanti lo koto sel lebih nengang tu 5 pangewat tu na tu ampai na sore na bita dasin si badasi masa na tu kau tahu pura botin ya na tu pangewang itu ya na tu ampai na sore na bita ambil salah komentar kamera angka tu nanti lo koto mak beli bola na tu di salah iya tu persis salah itu na saga je manu na yanu macare parepa mendre ko ade nge jamban na pamade ina tu na kada guru takali sidendre mak komemnya tu ko manu dia tu nak bisa kaje nendre itu guru takali sidendre na pamakada ya komendre bali bola na bali manu na bali bola mu ko ade mu na de nak bisa kaje na takut jamban na pamade aja mu bisa tai manu ade mu ban na mu bisa itu guru takali sidendre aja na tai manu mu bisa ya pak mano ko tai manu ya pak makada manu na bali bola jambang yo pokok demo mu bisa kaki ko punna itu guru taro jadi dia itu kagak banyak melapa jadi aku deh saya kira ya no pangolong ini mamagi-magi napa barakai pong Allah taala jubasang ni bapak sekalian iya ro amalang-amalang kunu subuh mana satu hadesa nama kadalalo timan tasapi ya nang katau kunu nalupai bi kunu subuh suruh sujud sahwi ko nalupai kunu subuh timan tasapi jadi itu kunu apa kunut nazilah kunut laknat kunut sunat witir kunut 10 Ramadan itu kunut sunat subuh iya ko nazila iya ko pole bala pada besang ka COVID-19 la corona iya naro pakunu itawe supaya wat dingin apa salama ilaga manri balawe ko tu kampung mas sama malele balawe manre maka solang ko se kunuki etiasa kunu nasila manolak bala yero atau angkat tau melo mak doca aku kampung itu kunu nazila atau kamelo to sarangi kampung itu kunu nasila sawe la salah sasilelewe kolera agai komai na salah silele kunu nazila ki itu kunu tolak bala iya ko subuh kunu subuh kata tu kunut laknat iya pernah zaman nabi ta ya niatnya ni patapuluh paka pelakoran na kiring na hadan na bunuh manang ya tahu wala iya ke pemalakna kemudian Allah mengatakan iya pemurusi Muhammad pakonir pajan di nabita tapi orang nabita kunu biasa siulang selama 5 waktu dena subuh bawang loro asara mengeribi isa subuh ina kunu mataru magai nasabak majai nyawana nabita tau nasuro lo maka pelakoran nasuro lo pak guru lai hadang ke Yahudi na peleun ya narona kunu laknat nabita sekrekom impong Allah taala nalingi pamala ya rota unungi paka pelakoran dan Allah mengatakan urusaku ne Muhammad pajan di nabita nasabak terima ni donna makiro yenaro kunut laknat napa pisau ni naturung aya tapi ya subuh dena kenapa pisau inadita menurut si riwayat yana tu ampai tuli kunu subuh ini yenaro mega apa tu makada bid'ah pak dena lolongan hadesana
Itu keren. Jadi perlu sampaikan. Saya kira yana rupa ngolongan Bapak Ibu sekalian, magi-magi nampak beratnya pun Allah Taala. Alena gurutta Kiai Abdul Rahman Ambodalle, alena gurutta kali Belawa Kiai Abdul Malik, alena gurutta Kiai Abdul Muhid Yusuf kali Sidenreng, gurutta kali Pak Baja. Seakan-akan iero amalan nangga itawe maka de iero amalan ero degaga dalelena. Sehingga istilah napa kita we makopai maka de amalan bid'ah. Ekega nero megega kunu sangi bid'ah. Doa bersama kotopura mas sempajang nasangi bid'ah. Jadi mega mak baca donge komai nasangi bid'ah. Letek bola baru ite nabang nasangi bid'ah. Iya na istilah bid'ah napake tawe makoka untuk supaya ia rosalange si sele si pasalah. Nadena pangewat tawe Pak Bu nareko ya napakewe rewa iloko hukum na agama haram, wajib, makruh, sunnah, si bawa mubah. Ya kuku lima dasar rewa dena pangewat tawe dena si salah. Jadi ya kongka aga tajamah nakada bid'ah tapodangi makada aga hukum nanya. Iya ko makadai harang tasuro ni sapai dalele kega dalele masurongangi ya tau larangi na sabari na harang kama kiro. Iya mitu ko makadai bid'ah apa capana ya tu bid'ah neraka. Kama kiro. Jadi nangga makadai nangga tau milau doa bersama pada imatarona pure mak bereselang masih kiri jolo tanya bid'ah yero angka mematoda lelena hak desa tapi tanya sempajang upa bahagi kie tanya sempajang apa iya lo sempajangnya ibuka ina si bawai kata bere itu ina si bawai bere selang imonrina yero tanya sempajang tapi asana sikir masuk dalam kategori ibadah. Iya mikona jama ipu ima yolo na bere selangnya salai apa okui sampajangnya na pertama yan namoi mondrina sampajangnya angka mematoda lelena tapi degaga hak desa nokilala sampajang. Jadi aku nggak tahu makada degaga sikiri narekopure mas sampaja tahu tahu makura baca ya tuh makura baca. Jadi iya namanya pasalai na jamai imangi makokoe jadi upasak ni pu imang tapan nanungang iro nasaba okom itu onrona na wadding to pada mangolo milau dolori buang Allah Ta'ala paralu upalampura cede bela maka daya rodo abar sama dua memat toje itu pendapat angka pendapat maka dah iya rodo abar sama si bawa milau doang tapi dia na pada ilau kata pada kau makan bersama pada Yandri Andreta itu tepakan jaki kare jolo. Jadi maka dia senge doa bersama si bawa milau doang tapi pada lea ilau peko nilau na misal na Pak Gadu koiko Pak Darak kaya dia tu na pada ilau pada angka ngaya Pak Galu koiko dia tu na pada ya rega maka cidi Pak Balu esa cidi Pak Galu ya Pak Galu ngemilai bosi Pak Balu esa milau ya aja na bosi Pak dia na tarale sa na kumisilopoy jadi iya na okoni na nala dasar nah saya senge doa bersama si bawa milau dong pada ilaui kebutuhan tak padahal deh harona cocok sa dia na salah tapi iya lo hak desa dena iya miro bawang hak desa bahas hitan tapak dongengnya dena iya miro makanya tuh kue buka ikorangnya rata-rata ya tuh pak dongengnya namanya capana Rabbana atina fid dunya hasanah
Rabbana zalamna ampusana, namana capatna berarti kami jamak. Nangka hadesa naro nabi tarampe makada ya ko ganna ipatapulo umakku si pulung-pulung angka ko tu salasi dinawali iya ko milaw dong itarima tu pak dongan nah ya iya ko ganna ipatapulo jamaah na to mangilaw dong insyaallah kajamina pulo ko nabita ya to na tu pasabar ngampai nabita ya ko masampajat tomate tawe nilaw makada pak ganna ipatapulo jamaah 3 sab dengan 40 jamaah. Imam Asy-Syafi'i ukulalan na kita fikirna makadai iya pana asa sampajak jumae nareko 40 jamaah mukim. Iya kecuali tu kampungnya de meto nagan na 40 tau de na marigaga. Iya ko ganak mi 40 tau ko tu kampungnya de betongan na orang mukim tau monro ko tu. Iya na ronalai standar 40. Walaupun matu ko pikir kama dupa-dupan. Iya naro pasabarang jadi ya di pu imang iya ro nak tajamaero angka tu dalelena angka kam ha pacara mapole tapa makada bida amanang iya tu isak naraka manang iya tu tasurumi jo mak baca-baca kada pegai-gemui kita mau baca apa iya ro gurutta de metona cede kita na baca si kampilo. Iya mana ha guru ta kali si dendre tu kita na macan ne mematoko kamarana napa ni guru ta na pala de na tarobang ibo na ya kong katau makutana makre guru ta angka koro kita lamari nomor seko langga seko nomor seko halama seko tu law no muale mo buka mo itay na pala apa de na parilamari kita na nareko de na pala itu yo po nana emak ko ini melibo madari lalo de nalak dapat buku nah de panang ka dibaca jadi ko ni he jadi ro tau pandri te dio lo malo masakka ibacana jadi de na mega mapasalah yo po miwita te emak ko ako manu ye napai sirupa na sang magala ni mapasalah emak ko matiga je gore nasa guru ta makade nang katau ci di menai sang magala tu mapasalah apa yana de na pada ni sang salah ni yana tu ampai makada dia baca-baca muki ye di parengkalinga mako masyarakat ye rota amal kange ke gana makada kutong kong katau makada de gada lelena tasurumi makuta na tanah makada demi ti to pandita tario lo de na pada te makoko marengkalinga carama ya tau pandita rio lo makadami baca ye iya mu pigau na suruh ni rewa iya ro tau ipodange makoro dena mega kutanana dena kadang kamoga hak desa na kenri mon ro hak desa na asamoga hak desa na dena kana kutanangi anak mundri to menama ko kwa maka kutana dena kai podangi ta pamaka da semoga hak desa na kenri pole de to kana malamma sisan na ipodang de to na jami apa mega ni makoko apa makoti halino magampan ni yonroi mak guru HPW idi manibawa pacara mapuleke kami tita sehingga mereka paham on rotona madari dasarna agama ipasi garu-garu on nak moro ko Facebook wa pangewa mapangewa ma ko Facebook nasaba napasalai nanggai akida padahal itu padila amal iya na masalah mako ko pak itu agama pak tak bagi angka kajian Islam angka yasa kajian iman, angka yasa kajian ihsan. Iya ko kajian Islam berarti hukum-hukum. Barsanana hukum-hukumna lalan na sampajange, hukum-hukum dalam kaidah muamalah, tetap mapangewat ko. De nasi di pendapat apa puang Allah Ta'ala memato makada walizalika halakahum mako memato koro pancaji de masih dipaham. Ya maka dari puang Allah Ta'ala telok melo kak pasti dipahami atakku wading wulle tapi deu melo puang Allah Ta'ala itu de melo ikut tumalele ngapaham maka dari puang Allah Ta'ala walizalika halakahum mako mimatokuri pancaji de masih dipaham jadi nang kata uci dimi paham na pake taunewa na puang Allah Ta'ala ya tu apa puang Allah Ta'ala mimato make lorangi de nasi dipaham makiro pikinanya
Walingi contoh supaya membasa-basa kita paham. Angkai di oko ahlus sunnah wal jamaah. Nah dia makada apa tu ulama atau pandrita lopo ya curi pikinah. Imam Tasyafi, Imam Malik, Abu Hanifah, Ahmad bin Hambali. Iya napa atau pandrita tapi te pendapat nah. Iya ko Muhammadiyah tu dia nak pengbang apa. Tapi cik dimi tu nasapai hak desa kami nama tak dae kami nana sama turusi atau pandrita napa nala cik di yana tiasa tarji. Makanya itu sampai jannah Muhammadiyah mapa mulai kata berekna doa ibtitana carana rokok carana suju pada mana mapa mulai punggawana ko Jakarta tingkat pusat letu oko desa si rupa tu yo tu NU maka tega nalati Allahumma baini nalati Allahu akbar kabira maka ega nasaba magai apa memang to mashab dalam fikih yang miko Muhammadiyah nasapa yolo ke hak desa kami nama tada ia naronala cide ia natia setarji walini contoh masalah mak dusar kangejen ne ang kecil di tau motor kan ang kasih di tau motor boleh bulu pak bulu tomato pak bulu arak ya korak pak bulu maka dari tahu arak badui asana niro arak badui boleh bulu langsung ko nabi tamakutana tomato maka dah iya garoko pura kak mak jenne ya Rasulullah takut lau karawai lama rupa terpaham oh iya anak munrin ka pada na pahan nih takut lau karawai lama rupa na denau pakai ngipalapi umelo mas sempajang mak jenne gak pemeng makin nabita aja nah kena bita aja nah iya tuh muka rawai na pada mia itu udah cilimmu kau niro rewat niro 20 asera asona angkat to makana 20 ruas asona Puranan nak ya tau matoy makutana we angka manatal luka lolo tau malolo ro lo okko nabita si tinro tudang nabita ko lari-larian na masigi natako angka tapalaw makutana ya Rasulullah pada pakutanana iya ko pura ka mak jenne tako ukarawe kamaluak ku tanpa palapis umelo mas sempajang mak jenne gak pemang tappa mahkadamanya nabita jenne mana ko ha itu keren pada pakutanana tapi lihat jawabannya iyon na arak badui lay podangi maka dade na marigaga berarti aja nemu jenne asam pajak bano iya kalau lo talwewe maka nabita jenne mana ko iya na berbeda pendapat ero maka dai angka na tau pandrita maka dah iya rohat desa iyon na pamulangi na sabay tau matoa makutana yolo na panak muday munri berarti terhapus niya had desa yolo maka dai ko kuya agama nasi mansuk lay susuy ya kundang-undang maka dai di amandamen betongan natanya na ya ro berlaku ang undang-undang baru jadi ingka hak desa baru dia na berlaku ya roh jadi na berlaku maka dia nak muka rawai lama rupa dia mu pakai ngipalapi ko puro mak jenne batal ha jenne mu ya na ro na pakai kana pakai ya ro maka dia Imam Malik jolo na deje nakada na dita batal dia na ni pakai ya ro yolo na nabita matoro pawi ya ro yolo ya matop pawi munri na dia nakada na dita dia na ni pakai ro hak desa yolo berarti hak desa berlaku dua-dua ite gare keadaan nah na paresay nasa iya pamulangi makutana tau mato iya kedua tau malolo berarti ako tau mato karawe kamaluan na din na marigaga apa di jaji tu mata minakakangi makira iya ni ko tau malolo berarti ang kasahwat na batali jenne na berarti aki karawe kamaluan tanya iya roy karawana na batal iya ni kong kana pesu na batal tapahannya dua ni pendapat kayak kena batuk metola mapangewan itu kumakana salah itu kere kemudian angka tau pandrita makare tidak makare manta sapi ide desi pale nata susu ay yang kamu pakai kurangan nah
Nasaba itu tahu matoyang kalasan na matarutari na patak kalupa. Ito maka na kami hanabita batal nasa hindi na marigaga. Dito pagana si badega sa din na. Jadi din namin. Dito paniri sa makaratan niya to kaya ito pa bala na tao puli mi bulu iya talu kalolo de na mungkin mabale talu na. Iya lang dipakai ya na riasa tarji melihat hadis mana yang paling kuat. Kita paham ya? Ide tu magpangewa meto tu tay ba kung may magpangewa. Pada ya tu sige se olina roane makunraye baine si bawalakay ya ku imanta sapi inak batal ijenne namo baine aja takada baine kumo ay de ya imanta sapi ya tu baine tanya muhrim tania taulem ni tapi ya punai tanya muhrim datu ko baineta na si mantasabi apa yasange mahram dua sarana haram dinikahi si bawa haram digauli nanya bainewe lain nikahi si balai gauli bertanya muhrim makanya tu bainewe manuri mantasaki hak tu hak kutamli asanna agak sa hak pakai hak pakai asanna tanya hak milik hak pakai nih. Tapahnya iya na tu na pangewangi tau pandrite ya kok kita nak malau masaka tapi taru jolo cede lau walengi kesimpulan nah pangewangan na ya si ba Aisyah maka dai Aisyah ina dena rusak jenne na lakaye ko sige say si bawa bainena apa angkan nabita polei mak jenne na melolo masampajang na lepak bawi bainena dena nak jenne na lo masampajang Aisyah makadai manta sapi agan na bau iya ko sarak na bau berarti kepala pi na kadi na gesay itu ni kere ina maraje wani manta sapi nasa de angka sihat desa na puba Aisyah makadai Aisyah angka matinro ka si bawa na bitta tangaban ni tako pesak dinga aka kamarak na nabita macika tangaban ni pesak dinga lau kapesa inabita pak dega lampu kapesa inabita lau sapa pak dega ko sida peku macane ka masapuru lau rapi lau sapuru aja na nabita lau pananungi pala lima suju inabita bikene batal ijenne nalakaye nareko sigesa imakun raya bainena maka pajamema ni masampajan nabita apa ukaramay maka day manta sapi masampaja ya nabita na suju mi dena yamanan na to suju masampaja itu kare tanda mapangewangi itu ina maraja hewan nah dena yan na jadi aku ya na pahate pak de itu na pasala apa ni saya kada angka mema dalele na pake okay. Jadi ya miro padisa nga makwero perlu ipaha pak magi na din ato mapangiwataw pandrita diyo lo din na si sala ana mayato man yato makukwa ustasi cede salay neraka magi jito nangka nasaba makuramo pinabaca iya haji biasa makwaro cede biasa lautan ngaro patu kumakulia nayoli kalau macaramo kogowa de upasalamanang no mana boleh macara mana karte apa nang kau stasi di milalan nola jadi makome mah jadi ini naro pacara mah jadi itu pak agama pada milona warunge pada lona warunge iya ro warunge angka nasubale angka watemanu angka kaju angka tempe ini mani bawa kega metala ya ko watte bale tala ya naro tandre tapi aja tapasale tau mandre tempe itu jadi aku pandapak nih manta sapi nalate aja tapasale ko pandapak na Abu Hanifah na pake tau yan tu ampai di ko NU maka tu ya rupa na ko masampajang mo Allahu akbar wah mega tu itu angka jadi angka to tu nabila mi dia pernah makanjak to na Allahu akbar angka to ko bami maka de nakai padahal ya ko to melo mita ko dalelewe maka dai Abu Hurairah Abu Hurairah Abdurrahman bin Sahar asanna ia mimpi yasang Abu Hurairah ambo na cokie
Nasabak mapangajian na bita nangka nak coki masuk puluh ko lima bajujun na katuli jubana ra maloe engka nak coki mak banyo ko rumatinro mapangajian na bita magi na tapal lupa iro nak coki masuk tapanay tay tasel tapana jepu na pengi pe mata mana para katani maka maka dia nabi Hurairah pada alasannya itu Abdurrahman bin Sahar. Tapi nabi maka dia Abu Hurairah menurut riwayat sejarah pura baca Abu Hurairah na tahu papir coki angka maka da pada tu 70 cokina angka tahu maka da 270 dia ni sagaro karake kena cocok yang jelasnya di 200 cokina dia tahu pakai apa tahu bila pak 200 cokina dia tahu pakai kadi oh iya iya naro Abu Hurairah itanya ko nabi tak kada mu pandre moga nasa upandre sah maka dia nabi teh ini pak guru iya kota kok mau buka pintumu ko elei pura ko masam paja subuh o elei ro mau buka pintun na tangak muro na tako angka coki macuri ko pole monri na pas na dapi pak buat tengah na palan na pintue kangka tu pintue palan na makoe istilahnya je rokatan yang na pas lep panguko tu tengah na de na taru masuk tapi na lepa jiriolon na susungyo kurupana cokiro koilei maka dia nabi ta illau dokko illau ko dalle nasaba angka mitu malaikat pak bagi dalle nakwa tu sipak na coki ya jadi ini naro na podato nabi ta tanya Abu Hurairah bawa ye di angkai coki ko bolata ya ko tabuka pintu tanang katako macio nalepa pasok ko tangana dalam melo eromasu napa lepa na lepa jiriolo na napa na sapurura ngokorupana maka dia tomatot tariolo iya ko majulu mate coki nah ya tina masuk ilauki dalle ilauki dalle itarima doang aku tuh biasa mungkin runtuh kah tapi biasa lai sempak midi ada pahala lagi nang kalepatu dah kowe itu iya iya naro napak guru ngaro tau pandre teriolo maka dah iya tuh apa iya tuh pintu pak bahaya tuh natet tu nabi tayon risandre do pintu si bawa palanna ya sange palang ya tuh akan tanyangan na tuh tahu-tahu rendringnya tahu-tahu na dia nabat di yon risandre ya tuh emang ke dalil runtuh bolokui kita nih Imam Sarnuji dalam kitab Ta'limu Ta'lim maka dia nang kata sandre okodo pintu patapulo sona tu na cilakai alena maraji dale na pole patapulo sona yena tu nak kada tau matoi riolo pemali ha ya ko makada pemali makada maja angka jana de nawat dituto sandre kodo pintu de to tu nawat dito makali cubu-cubu komonrina do pintu apa angka to lasok ko tu ya serihil ahmar ya tu agi cela ya na tu mandari nakan na tes taro ya tu jadi ini makun reye komon rey macurita aja hata sandre ko pinte ya pak madari tu ase megaya tu kokiro kita ni Imam Sarnuji kok kita na imamu gasana kita na hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dalam kitab Ta'limu Ta'lim Arwami ya ku Imam Sarnuji wita lebih 20 cilakai bitawe kegero nomor sidi sandre okodo pintu ibuka jendela ko pure asara gang ke mengeribi jadi aja tabiar kang jendela tak buka letu mengeribi ya na pura sara katutu nih kemudian yang ketiga ya luluka wajujui pakewe matangangi pake wajujui na luluka ya si luluka kacamata ya luluka HP ya luluka pusa na kunrui dale itu patapulo sona tuh kemudian wajuju purai pake melo isasa ya lapal lulu alasata makademisa sako bajai termasuk ya tuh angkat pake jakka polo di matana nih pakai mau pama jakka ang ada di toko boleh ka jakka polo ni sina itu tuh kunri dale itu hadis Imam Sarnuji rampe hilalana kita na dalam kitab Ta'limu Ta'lim tau pandrita lupo ya
na pango na tunasa tomatay riolo pemali makaraja mo jamin do na celakay ko to aja mo sariwan nyo ko bolamu iya ko cita makwa masering aja mo sari pole lalang pole saliwang ilawlala na pamupulong garo jadi care-carewe aja na dapi mga ribi de mo pulong apa nonro itu jing aja mo pa bani saliwa bola iya na bani saliwa bola sa saipe manapa mo pake pak nonro itu jing o kung ito naman na rin kataw mapat di aro na langsung mate jipakyan niya to okay to jadi natyamanang makarani to matayriolo pemali iyo po na munde na sagkamana siyasa de gada lelena pa din ang kanabacay ganyan jadi laululungan mo pa na mo to seret na so pole ka sibawa guruta kiemunin ang kataw panrita ro Nahdlatul Ulama pengurus besar Nahdlatul Ulama oleh Jakarta lau dampingi masyarakat Buro Kojo Pandang sambil juga berdiskusi dengan beliau bertanya beberapa hal kedua telu aku tenang ukur guruta okpo maniru lolongang lau pasikan nakan naidakwina tongang ihanasan ngito pandritewe maka daya di okpo Indonesia iya tu pasal langi apo na nabita jadi arak pole Yaman tamok Indonesia Nusantara pada tahun 1600 sampai 1800 itu 3 gelombang na gelombang pertama kuwite ko sejarah itu Al-Katiri iya naro pole Yaman dari Lembasiat apo naro nabita tapi pole Hadramaut iya tidi si dendren rapang tau mau pa tu nasaba onron na walye iya ko to sapa ki buru tau pandrita pa ina magampang ilolongan sebojo koko lakuang saye karama o ko kulo ang kakorapang sebo die saye manang arak me mato pole ya mamana ro jadi tama ko jadi itu di pasal lang itaw matota tanya ustaz kulu tanya betul na tanya ustaz YouTube tau apo na me matona bitah apo na nabitang katama lo kuno santara onrotona sininna asang-asang nagagay pa napasal lamanang idi mililataw gi makatdo jadi na me siruntu basara ito tita ni gare yan naro ulawano kaka tungatona sanghe bepata nagare age di bepata ugi manasa burongo ito makade barongko dari kata barakah basara naro barakah apan dari kata afwan basara naro pasok ngatu pasok itu sama sange pasok to itu dari kata pasol lili rabbika wanhar makanya macaca tu menrek pada kubana pada ulun masih pasol lili rabbika angka bepate dia agak katiri salah tania katiri salah maka dai al katiri solah ya ro al katiri tania bicarogi apa ya kota sapa kok kamu setu de tu gaga bicarogi ne tu al katiri maginan ka katiri ya sakatiri itu nama suku dari Yaman namanya Al-Katiri iya naro nakada asola makanya katiri salah katiri mandi Al-Katiri mindin jadi iya naro kau cucuk tongat toro degaga tuh tacu upi di Andre Bama nih itu jadi ternyata werra iya ko namporangi makanya berra iya ko menasi makanya werra magi na beda na yamato iya ko namporangi makade berra dari kata birrul walidain mapedeceng iya ko menasi makade wara jadi si salah napa niti di bepatau gi apanya tu loka kaluku gola cella ya itu tesapa di gare konde aga kaluku lakbu gola cella leti kigarela ko katiri mandiewe tanaya tomie katiri sala ya mato burongo golla mato si bawa loka tolia mitu jadi negara jadi ya mato tu be pamacenne tak yenaro nalengi asang tapi asang na manca di pak dongem
Namun dia nak nak nabita. Nama itu adalah doa. Jadi dia nama lasa, dia nak kenal sama kaleleang. Apa Andre nama kanja? Iupui di makoko hai. Kamana ni rupa nalasai? Pak namo bepa tadi to ni risang asanaga ko mai. Do betul kan ipai di makun raye. Ya kong kata sarai aja na nateko tak toli palena. Aki buani hawai palah. Pak ya tu teko tak aja maje nang kate yaki buat telu tahun di mau payinu. Ada? Dan tahu namanya kare. Nagangkan 5 tahun tu teko tak awak di mau payinu angka ke JPT yaki buat 5 tahun awak di inu agak memang je campuran naro. Natengi tapi 5 tahun awak di mau payinu nanya ko to maki buat tengi di pak ko ele ina minin korerengi mawari ni. Ide kare. Magi PT kota ena yinu tegalas makoto dewa kada aja tiru tegalas tapi ais ya nang kaga mon romai tangka campuran sama kalian lihat tuh wakiro jadi upasange aja na tu yaro aja nah apa ame katon ye makun re pedelo sepede makutui to di mana meripa nah itu den na ne maki bua wae pelah to limelo mani nasang anu wae iya namanya kahe. Jadi ini makun re yang kato tu baraka nak kotaki buat orang ilakai tabai pelah. Ya mi koto di teko tak menina pasta dia ai. Sapra bani basere kemudian. Jadi ia naron apa? Ya ko piki ya piki ya. Jadi ya tu ko piki bahas eta tema pangewatawe. Angkan nabita na soli o kisilam puro cilina, angkan non ribendreng, angkaton angkan na mariolo. Iya mi maka bawangi mako Allah. Ide penang kau runtuk. Pak angkat to awi tahu nak makita ngalada manaham makai satu bami Allah weh gitu iyan namo makun raye angka sahat desa ulolongang makana parapa isi kuna apa silampu isalengkana si baca pak jarina layolo itu ko makun raye soli makomi de nataraka menre arone bemitu wat dinola bembe anak bembe palawangan nakalepa berarti taraka itu de roane akakai cede ia makun raya di parapai makiro pada itu komanda kak ya rone we makui ko makun raya tu rapai cede suju makun raya kanang kana lalu nabita nai te makun raya suju makai nabita ye ko makun raya ko suju ko rapai sikumu jadi na tu ampai makun raya ko suju no tu limana ia mi korone we naten nabita magina tu nasa nabita malaku pada suwe itu ye ne itu dina wading rokok itu makari hadesa yakui paling na kang ikaca nabita kolaka na koroko ikacapan wae dena tak boloh berarti makanja lampu na lakan apa makari hanabita angka tupanga kami na makalasi tau minaw eri lala sampajang makari sahabat angka kape tau minaw ko sampajang maka nabita nang katau rokok dena lampu lakan yana tupanga kami na makalasi katonga tu tahu pak rokok makalokong dia nawat dingin tu tapi kecuali tu mempat dini melekat na aja na tanui itu pak matan ramatoji tu numpat dilaka itu dia liri bina sapa si bar tembok kok masigi dia sandre moki pak sandre moki dia nama rigaga itu dia nama rigaga angka mo tu pak burapat dilaka angkau lolongan ngoko kita kita hikmah termasuk hadesa biasa narampe guru tamali belawah itu simpai bisa na sabang ka jamaah na podang ako bone oleh macerama ko bone nang ka jamaah na guru tatomato kasi nasan iya tia upake ustaz tapi dewa pak guru ngi kapik ku yasang nasa sisile tu tetanai ka kadaga tapake-pake diwa nah dia mana nama padi dilaka tadi mana nak kan padi utu padagi nasa kada de bisa sana sa kada me pak guru ya tiasa tahu seke pada me palete padi sangana nah saya kene de ta cara mangi ustaz dia tu disangita kue ya si sana tu pake dia sana cara mak guru tamali nanya manina ngoko kampung dapi siletik kuya ro matemanan nih na cara mangi guru tamali delawa almarhum amagafurlah makade guru ta ia nang katau mas sampaja sunna subuh berarti pura bas subuh tahu mas sampaja sunna subuh
nang yako rakaat pertama nabaca alam nasrah. Na rakaat kedua nabaca alam tara kaifa. Dia kan nai pad diutus itu sebab padilaka. Kuya tu nala pangupu. Na napake dari tomoto ya iya tu pakai pak ustaz de tu na kan na bela. Itu apa na porang aru biasa kada aruani pulo na pitu tong umuruku. Iya, dia nang kanasanakannya apa dilaka padi utu. Kita coba-coba nih pak. Dia topat na terlambat. Itu. Jadi ya kok mas sampai sunat subuh. Rakaat pertama sesudah Fatihah alam nasrah. Al-insyirah. Rakaat kedua alam tara kaifa. Ya roh. Jadi pak berapa dilaka itu pak pelampe sungat tuh ya roh. Pak pelampe sungat. Yang kata tuh ko Imam Ghazali supaya dena istilahnya dena musuh kita tidak merusak. Dega tahu me pasolangi alam nasrah rakaat pertama liila fi Quraisyin rakaat kedua. Iya. Jadi ya roh. Jadi di mana kayak kami tak pakai. Meki mali pak burapat diutu meki mali pakai salamat jadi toh. Jadi mana? Itu jadi sampai jas sunat subuh tanya sampai jas subuh. Pekerja kita lina letak ketika masalah kok sampai jas subuh. Tanya tu sampai jas sunat subuh nih. Jadi ya roh pak burapat dileka. Itu dan itu obatnya. Kemudian itu sampai pak ayah kotor rokok bela palam-pulam pelak kata. Tapi angka kita tahu mako kamar sempajang mamulai makaliliang. Dena rokok makalicuai. Iya. Dena rokok apa ya sangnya rokok tu si lampu ilaka si bapon cinge. Na payaro lima ibu kai cede ide ronewe ya makun raya lari tamai. Limana si kuna lari tama. Iya ronewe lari masui cede. Tapi aja mau nakoe. Masui cede. Utu yon roi ma katani. Tapi angka wita tahu rokok we napa no ili mana loko cika cina. Napa maliwang ulun na layawa. Angka moha desa urun tu bahasi mariawai ulue na utue untuk sampajan nami makun raya. Iya rone we denako. Iya rone tapahang sampajan makun raya kamata jamah. Tapi arone itu iya ro. Jadi mesti tu tiris sama kadani ga makutane aku makunrai berarti sampai jam makunrai. Apa ia tu sampai jam makunrai tanya hadis pilih. Tanya maka nabi tak jamai. Nasaba arwani nabi tak. Nampak gurum itu. Tabahang ya. Ayah mana mau nabi tak ya curi. Maka dari mana taraka si kuna ko kata berei. Ya ko rokok inapa ni ko masampajang nabi tak. Kedo janggo naro. Timunna ko sampajang loros sara nang kalinga sahabat komondri na makada iya surah na baca nabi te berarti mas saw iya na tunakada to pandita iya na sampajang tata yang kalapak dilana namo mani hama saw iya mi ko makmungi aja terganggu imange pangkap yang kata tu makmung Allahu Akbar wah ya si biasa dan na imange de nako de na wading abahnya yan namoy di imangi masosaw. Apa din ang makobawang yan ang kataw katabi rin apa mamakobaway din ako. Apa iya sampajangin nalapakan ilillah. Bacaanan nalapakan. Rokoki ang kamiasan rukun kauli. Iya kumakaday rukun kauli berarti Fatihah, tahayya kacapurang, sahada si bahasa lawa, bersalam takbiratul ihram. Itu rukun kauli itu. Mesti nalapakan lillah. Itu ampai imangi kumatai at-tahiyyatul mubarakatus. Assalamualaikum. Assalamu alayna wa asyhadu an la ilaha. Masutu napasaw ya Allahumma sholli ala. Aja nakara ate. Aja ang rukun kauli ya eta pa usahakan napa ni ko doa bersama kita lada-ladai. Kami gatoji itu imam doa bersama nasang alina nilai mina patujui. Amin belum agak to melo mangamin na din yang kalinga. Ede. Iko doa bersama taladai. Allahumma ghafir lil muslimin wal muslimat. Maka dani mamungi amin tatarima po.
Kero makanya ro Allahumma gafir pot tak dampeng sinin na salang arone salam makun raye tau matappa arone tau matappa makun raye mapamula yetu egang kaya matewe wal ahya'i minhum wal amwat ro Allahumma antas salam pengidi minon ria pole ngasanya salamakan ro tilang Allahul ladzi la yadurru de gaga puang musibah wa di pole turun langi kotanya izin tak ro tarap bana atinat aja mau nama lampe tingkat toi mah kayak gitu masa pini kata mah mau jago kata jabaman ni nasa haming angkalalo na pasitodo haming ay no kasi na ima gimpe mak mukiru de gaga ini jadi masalah de maroca ko makiro yo ko manasay ina tu ampai megrato je tau baki tangan nasangana je to milau dona de to yang kalinga gaje imangi minonro je eto iero makade emak taro ni re pak makar be mati je tu guruta aserame matto je tu anak nei balisi anak macona na kiri lo ko pak bere jamaah ya nang katau pak kama pitai na lupa tama purana mak bere selang imangi lupa na maso anak macone balisi itu eto mangolo saliwa memang itu sandala nah ya na tu anak macone beli siapa asera tu anak na dua anak angka na terlalu apa na angka tu nanti lo koto sel lebih nengang taman ni batu di oh iya taman ni angka nanti lo koto sel lebih nengang tu 5 pangewat tu na tu ampe na sore na bita dasin si badasi masa na tu kau tahu pure botin ya na tu pangewang itu ya na tu ampe na sore na bita amber salah komentama kamera angka tu nanti lo koto mak beli boleh na tu di salah iya tu persis salah itu na saga je manu na yanu macare parepa mendre uko ade nge jamban na pamade ina tu na kara guru ta kali sidenre makomemnya tu ko manu dia tu na bisa kaje nendre itu guru ta kali sidenre na pamakada iya komendre bali bola na bali manu na bali bola mo ko ade mo na de na bisa kaje na tako jamban na pamade aja mo bisa itay manu ade mo ban na mo bisa itu guru tak kali siden aja na tay manu mo bisa ya pak mano ko tay manu ya pak makara manu na bali bola jambang yo po ko ade mo bisa kagi ko punna itu guru taro jadi dia itu gaga banyak melapa jadi aku deh sakira ya no pangolong ni mamagi-magi na pabarakai po Allah taala jupasang ni bapak ibu sekalian iya ro amalang-amalang kuno subuh mana satu had desa nama kadalalo timan tasapi yan ang kataw kuno nalupay di kuno subuh suruh sujud sahwi ko nalupay kuno subuh timan tasapi jadi itu kuno apa kunut nazila kunut laknat kunut sunat witir kunut 10 Ramadan itu kunut sunat subuh iya ko nazila iya ko pole bala pada besang ka COVID-19 la corona iya naro pakunu itawe supaya wa dingin apa salama ilaga manre balawe ko tu kampung masama samalele balawe manre makasolang ko se kunuki eta sa kunu nasila manolak bala ero atau angkat tau melo mak doca ako kampung to kunu nazila atau kamelo to sarangi kampung to kunu nasila sawe la salah sasilelewe kolera agay komay na salah silele kunu nazilaki itu kunu tolak bala iya ko subuh kunu subuh kato tu kunut laknat iya purna jam nabita iya na niatnya niya patapulo pakapulakoran na kiring na ihadan na ibunuh manang lagi bunuh manang pakapulakoran di sumur barut itu iya na ro na kunu nabita aling iya cilakang iya tawe wala iya kepamalakna kemudian Allah mengatakan iya pemurusi Muhammad pakonir pajan di nabita tapi ro nabita kunu biasa siulang selama 5 waktu dena subuh bawang loro asara mangaribi isa subuh ina kunu martaru magai nasaba majai nyawana nabita tau nasuro lo makapala korang nasuro lo mapak guru lai hadang uki Yahudi na paliun ya naro na kunu laknat nabita sekrekom impong Allah taala nalingi pamala ya ro tau unengi pakapala korang dan Allah mengatakan urusaku ne Muhammad pajan di nabita nasaba ikarima ni donna makiro yenaro kunut laknat napapisaw ni naturung ngaya tapi ya subuh dena kenapa pisau inadita menurut si diriwayat ya natu ampai toli kunu subuh ini
Iya naro, mega apa tuh makada bid'ah, Pak Dena lolongan ngihat desa nah. Itu kere. Jadi perlu sampaikan. Saya kira ya naro pengolongan Bapak Ibu sekalian, magi-magi nampak beratnya pong Allah Taala. Alena guru tak Kiai Abdul Rahman Ambodale, alena guru tak kali Belawan, Kiai Abdul Malik, alena guru tak Kiai Abdul Muhid Yusuf, kali Sidenreng, guru tak kali Pak Baja. Seakan-akan iro amalan nangga itawe maka de iro amalan ero degaga dalelena sehingga istilah napa kita we makopai maka de amalan bid'ah ekega nero megega kunu sangi bid'ah doa bersama kotopura mas sempajang nasangi bid'ah. Jadi mega maaf baca donge komai nasangi bid'ah letek bola baru itai nabang nasangi bid'ah iya na istilah bid'ah napake tawe makoka untuk supaya ia rosalange si sele si pasalah nadena pangewat tawe Pak Bu nareko ya na pakewe rewa iloko hukum na agama haram wajib makruh sunnah si bawa mubah ya kukuy lima dasar rewa dia na pangewat tawe dia na si salah jadi ya kongka aga tajama nakada bid'ah tapodangi makada aga hukum nanya. Iya ko makadai harang tasuro ni sapai dalele kega dalele masurongan ni ya tau larangi na sabari na harang kamakiro iya mito ko makadai bid'ah apa capana ya tu bid'ah neraka kamakiro jadi nangga makadai nangga tau milau doa bersama pada imatarona pure mak bereselang masih kiri jolo tanya bid'ah yero angka mematoda lelena hak desa tapi tanya sempajang upa bahagi kie tanya sempajang apa iya lo sempajangnya ibuka ina si bawai kata bere itu ina si bawai bere selang imonrina yero tanya sempajang tapi asana sikir masuk dalam kategori ibadah iya miko na jama ipu ima yolo na bere selangnya salai apa okui sampajangnya na pertama yan namoi mondrina sampajange angka mematoda lelena tapi degaga hak desa no kilala sampajang jadi aku nggak tahu makada degaga sikiri nareko pure mas sampaja tahu tahu makura baca ya tuh makura baca jadi iya na mega pasalai na jamai imangi makoko jadi upasak ipu imang tapan nanungang iro nasaba okum itu onrona na wadding to pada mangolo milau dolori bong Allah Ta'ala perlu palempura cede bela maka dia rodo abar sama dua memat toje itu pendapat angka pendapat maka dah iya rodo abar sama si bawa milau doang tapi dia na pada ilau kata pada kau makan bersama pada Yandri Andreta tepakan jaki kare jolo jadi maka dia senge doa bersama si bawa milau doang tapi pada lea ilau peko nilau na misal na pak galu koiko pak darak ka iya dia tu na pada ilau padangka nga iya pak galu koiko dia tu na pada ya rega maka cidi pak balu esa cidi pak galu ya pak galungi milai bosi pak balu esa milau aja na bosi pak dia na tarale sa na kumisilopoy jadi iya na okoni na nala dasar nah saya senge doa bersama si bawa milau dong pada yilawi kebutuhan tak padahal deh harona cocok sa dia na salah tapi iya lo hak desa dena iya miro bawang hak desa bahas si tantap pak dongengnya dena iya miro makanya tuh kue buka ikorangnya rata-rata ya tuh pak dongengnya namanya capana
Rabbana atina fid dunya hasanah. Rabbana zalamna ampusana. Namana capatna berarti kami jamak. Nangka hadesa naro nabi tarampe makada. Ya ko ganna ipatapulo umakku si pulung-pulung. Engkau kutu salasi dinawali. Iya ko milaw dong itarima tupak dongan nah. Ya iya ko ganna ipatapulo jamaah. Nato mangilaw dong insyaallah. Engka jamina pulo ko nabita. Iya to na tu pasabar ngampai nabita ya ko masampajat tomate tawe nilaw makadapak ganna ipatapulo jamaah. 3 sab dengan 40 jamaah. Imam Asy-Syafi'i ukulalanna kita fikirna makadai ia pana assa sampajak jumae nareko 40 jamaah mukim. Iya kecuali tu kampung de meto naganna 40 tau de marigaga. Iya ko ganna mu 40 tau ko tu kampung de betongan na orang mukim tau monro ko tu. Iya naro nalai standar 40. Walaupun matu ko pikir kama dupa-dupan. Iya naro pasabarang jadi ya di pu imang. Iya ro nak tajamaero angka tu dalelena angka kama pacara mapole tapa makada bida amanang iya tu isak neraka manang iya tu tasurumu jo mak baca-baca. Kada pegemu kita mau baca. Apa iya ro guruta de metona cede kita na baca si kampilo. Iya mana ha guru ta kali si dendre tu kita na macan ne mematoko kamarakna. Napa ni guru ta napa lah? De na tarobang ibo na. Ya kong katau makutana makre guru ta angka koro kita lamari nomor seko langga seko nomor seko dah lama seko tu. Lalu nomu ale mu buka mu itai. Napa lah? Apa de na pari lamari kita na nareko de napa lah? Itu yo po na emak ko di malibo madari lalo de nalag dapat buku na de panang kadibaca jadi ko ni he jadi ro tau pandri te dio lo malo masakka ibacana jadi de na mega mapasalah yo po miwita te emak ko ko manu ye napai sirupa na sang magala ni mapasalah emak ko matiga je gore nasa guru ta makade nang katau ci di menai sang magala tu mapasalah apa yana de na pada ni sang salah ni yana tu ampai makada de baca-baca moki iya di parengkalinga makoy masyarakat iya rota amal kange ke gana makada kutong kong katau makada de gada lelena tasurumay makutan tanah makada demi tidak tahu pandita tario lo de na pada te makoko marengkalinga carama iya tahu pandita rio lo makadami baca iya mu pigau na suruh ni rewa. Iya ro tau ipodang ema koro dena mega kutanana dena kadang kamoga hak desa na kenri mon ro hak desa na asamoga hak desa na dena kana kutanangi anak mundri to menama ko kwa maka kutana yenang kai podang ita pa maka semoga hak desa na kenri pole de to kana malamma sisan ipodang de to na jami apa mega di makoko apa makoti halino magampan ni yonroi mak guru HPW idi manibawa pacara mapuleke kami tita sehingga mereka paham on rotona madari dasarna agama ipasi garu-garu on nak moro ko Facebook wa pangewa mapangewa ma ko Facebook nasaba napasalai nanggai akidah padahal itu padila amal iya nama masalah mako pak itu gamata pak tak bagi angka kajian Islam angka yasa kajian iman, angka yasa kajian ihsan. Iya ko kajian Islam berarti hukum-hukum. Baksanana hukum-hukumna lalan na sampajange, hukum-hukum dalam kaidah muamalah, tetap mapangewat ko. De nasi di pendapat apa puang Allah Ta'ala memato makada walizalika halakahum mako memato koro pancaji de masih dipaham. Ya maka dari Allah Ta'ala telok melo kak pasti dipahangi atakku wading wulle tapi deu melo puang Allah Ta'ala itu de melo ikut tumalele ngapahang maka dari Allah Ta'ala walizalika halakahum mako mimatokuri pancaji de masih dipahang jadi nang kata uci dimi pahame na pake tau newa na puang Allah Ta'ala ya tu apa puang Allah Ta'ala mimato make lorangi de nasi di
paham makiro pikinnya walengi contoh supaya membahas-bahas saya paham angkai di oko ahlus sunnah wal jamaah nah dia makada apa tu ulama atau pandrita lopo ya curi pikinlah Imam Tasyafi, Imam Malik, Abu Hanifah, Ahmad bin Hambali. Iya napa itu pandrita tapi te pendapat nah. Iya ko Muhammadiyah tu dia nak pengbang apa. Tapi cik dimitu nasapai hak desa kami nama tak dae kami nana sama turusi atau pandrita napa nala cik dia nanti asatarji. Makanya itu sampajanna Muhammadiyah mapa mulai kata berekna doa ibtitana carana rokok carana suju pada mana mapa mulai punggawana ko Jakarta tingkap pusat letu oko desa si rupa tu diopo tu NU maka tega nalati Allahumma baik nalati Allahu akbar kabira maka ega nasaba magai apa memang to mashab dalam fikih yang miko Muhammadiyah nasapa yolo ke hak desa kami nama tada ia naronala cide ia nanti asatarji waleni contoh masalah mak dosa kengejen ne angka cik di tau mato kan angka cik di tau matoro boleh bulu pak bulu tomato pak bulu arak ya korak pak bulu maka dai tahu arak badui asana Niro arak badui pole bulu langsung ko nabi tamakutana tomato maka dah ia garoko pura kak mak jenne ya Rasulullah takut lau karawai lama rupa paham oh iya anak mundrin kak pada na paham nih takut lau karawai lama rupa nade lau pakai ngipal lapi umelo mas sempajang mak jenne gak pemeng makin nabita aja nah nabita aja nah iya tuh muka rawai na pada mia itu udah cilimmu kau niro rewat niro 20 asera asona angka to makada 20 rua asona puranan nak ya to matoy makutana we angka manatal luka lolo tau malolo ro lo okko nabita si tinro tudang nabita ko lari-larian na masigi natako angka tapalo makutana ya Rasulullah pada pakutanana iya ko pura kak mak jenne tako ukarawe kamaluak ku tanpa palapis umelo mas sempajang mak jenne gak pemang tappa mahkadamanya nabita ak jenne mana ko ha nah itu keren pada pakutanana tapi lihat jawabannya iya na arak badui we lai podangi maka dade marigaga berarti aja nemu jenne asam pajak mano iya kalau lo talwewe maka nabi tak jenne mana kok iya nana berbeda pendapat ero maka dai angka na tau pandrita maka dah iya rohat desa iyo nak pamulangi nasaba tau mato makutana yolo napa nak mudai mundri berarti terhapus nia had desa iyo loe maka dai kok kuliah agama nasi mansuk lai susui ya undang-undang maka dia di amandemen betongan natanya nih ya roh berlaku angka undang-undang baru jadi hak desa baru dia nak berlaku ya roh jadi dia berlaku maka dia nak muka rawai lah merupa dia mau pakai ngipal lapi ko puro mak jenne batal ya jennemu ya naruh na pakai tanah pakai ya roh maka dia Imam Malik jolo na deje nakada na ditabatal dia na ni pakai ya roh yolo na nabita matoro pawi yolo ya mato pawi mundri na de nakra nabita de na nipake ro hak desa yolo berarti hak desa berlaku dua-dua ite gere keadaan na paresse na sa iya pamulangi makutana tau mato iya kedua tau malolo berarti ako tau mato karawe kamaluan na de na marigaga apa wadi jaji tu mata minakakangi de makira iya nih kau tahu malolo berarti angka syahwat nah